Tetap tinggal pengayu sa Tanong di set te Minita ibukin di kumes au tang regret ko kairan ti tarbo ni nga pengayu sana tuhanan kaukan dara powi nan tameron di nga pengai narandita natin na sa tame yaro iri amen tiatuak maka seperti metuan nang rakai tau aran pun ako ibukin timetuan nam kawakin snamakin na nanteman wi kaya sanwa kaya yara powi karukari nan te wi kaya powi tiatuak maka timetuan psiko kung harua tamne me maka na timetuan mena dari kira dahil na nangani ray yang akantan nga ikata mero sorry na ko nan meruruakin are yang rakantan nga serban ko nan po kakiya ya pera kiribes ori keraputan no meta mena irora menumanu akin na rapo wi karako tukina sakit kororoi stimeton siko para yara pure sinakoy na ikay na sa Maria Yesu Kristo era uya amen sa pusi panaran na nan pero tuwere sa nanira tamerari karawa natapo karam anaro uyam nataw kante kayon te yeron tawan ay karawa ani nante pongay karawa sa tawiyay kabara yera pure nairo kay sa kabara yera pure kana pure makoida tay kay ni na kunta kadiri yak kamero nante paka amen narandeta na tenas hamni hero ide amen takong ora ni matamingay mayroon din Minita ibukin to Botaki Mwakuri ibukin Rongorongo Itoman na Mwamwananga yang apa Alexander Teabo Minita Tas Biira at Presidents Minita leader the Kaitara Tante ay kakariniaki kanikibas ni kami ay ka Amertaku amin nora nanap makurin kibas o Teabo aki kami na iya kami na pera Mauri gurin tadi ka au meruru tadi ayo kami ni Kamatata ibukin ana inga o anakan nataya tekibas iaon kaboan wanikiba ibukin kibakiba inanoa o inanoa ikawagi ana mona au meruru mati Kamatata iaon oin bukin ke ana bebas karikirake ayo setai narun ayatagi abra ekibas ponjabe ewo manok anak makur ay kay kangang ay ka atutuko anak roin teritaki domonanga iroya arapota nomeda nikotaki me karkuan kako ay ka arangin kainanuak northern boynorek o amaraki o adaslik Tautaeka inura kakawakin inamuan payaki tsaka nde domonanga ikaraw yan anak karikirake ibukin rin to agi kete infrastructure project nikainis na ayo o Tautaeka meto kapungan ay wanikiba may busy o nauru ibukin karawan tekiba imaranan tarawa o Christmas Ikaw wagi pa ngkay pulsagi oy narawani kiba ano ani kiba kiribas enapun memeri enada aranga uniakin kantoka na arun kawaya wani kiba aikai ari ekariol tesiselagi ekangai yara ngkay inagi kuna ani karikia on gabungana oin ano ani kiba tikiribas kaya kana yo sa daire yakon wey roy oin bukin karikirake karoy al Tautaeka yo bukin turun bain on ya roy tikiribas kariken wani kita ay ka guwa ay kay pon na karikirake kiribas na wana inaron today amen anak koran kami katamaro arun kibakida anak kon chon mainuk on karikaya competition
kita kapo dekat ibu ibukin tekiba nak Christmas hari ya kono napa yai kau wari dia terkantok ya tagi par nanun teritagi di karikirake kita Tararuan ibukin wanikiba ikai joint venture ya karawaki imerenan Tautaeka ni Kiribes nanun tiya Kiribes limited atau kampana ada Australian Corporate Jet Centers ACJC teritagi karikirake ayo ibu-ibu ya Tautaeka ni Kiribes demais orang pun Maneaba di percent Nasaki si takarga mane ari ena na bio ye te Kiribes men na karikirake Tautaeka ayo ena karikirake naba te Mwakuri o katani ye na koya ara virus ara hoses o insenia o wartana Mwakuri tabmen aikai ari anakona karikirake takapaya o tinajau ilawia tinasi ni Kiribes ibukin ngai o tai aika anaro ye na basisaki aika asal momen ake akainnya sih diniakin tuan kita ATM pura ya kamen tuh bayar teacher ayo Tautaeka hari ya punya apa temporary itu naruh hari anak katanya apa narun on hari ini anak urupai nakon te otawan akabuat hari kita ikai yang tepuroi mereka Tautaeka Kiribes nanti takampana temporary ratio apun ako yung Tautaeka ni Kiribes, damay sa atin na niyawa, temiriyon, the US dollar, ayo to mo wani kiba. Takawuan wani kiba, yakabuak yan, nabuka, Tautaeka sa ina, na siro ng kono, yay sa kakuruan, yay, ari the supplementary, ani, ari stibator, sinakarikia, punong mina, mayroong Tautaeka sa ina. Kakawag ba, inaatagi, inanoa wani kiba, yes sir, karikirake te mon wanikiba ese karikirake mon ya tenunga te semar nilawa te mirion ayo warenke te mon wanikiba me yo tiris and me te pioneer on tiris and ese karikirake 3.5 million on etoki tiris ke ya kapo ya mangareke te pioneer kaboan ke on kai ya era ya rongorongo de CJC the day that no ye na katokin wanikiba Insirin wani kita kamu tu pelatihan ini, ayo teman wani kita ada katok, awalnya ada kaya ya sukung kai, teringat arun menga karokin insinna, ada yang beri Tautaeka, awalnya beri Tautaeka tayai, ada senang pasen serapuak di dirayu di sini kai sedai, ya sentian nanti orang ada yang pasen kaya nanti yang konon karokin sini kai, ada kawan wani kita narun dari Tautaeka ya karokin kai. Ani kataku kasuka ki Australia ya nari naira Pilipina anak karikirake takasa ada di Australian aviation ayo kan ni ada suku yang de derate ara joint venture ara partner ari kamagurayo ay nakasay di balen kapani o ira kan nga sa dai pa ay kai anak ko tawo mo nga nakon de September de October sa dai ani tangkai ara arrangement de kampanayo ay de chata asa joint venture ye kamuana ki nawan ki bai ye ramana le ki ye asa ki tiris ay de chata as wa we no no de besen kanas ka pusi wan ki bai kai awani ana nari ki arwai ye ay kai ya bo de se bari na yon Kamatata na yung sa bari rakata ni ka ba ya sai kai the management of the line ka kai sa sen koroye yon Pilipina ta karike kayo sina koroye ta kampana ni Australia ari na buki yon dai orang katanya kalau rokok ya tanah Mwakuri ke, anu nak kondi ke, anu kondan, tapi orang meri tidak dapat sensen tuh juga senang aja Mwakuri makanya, anu kan ini karikirake ya, orang ni ayah karikirake ya, bukan nama, cai project nak kondi, tak kondi kira nak senang sebenarnya, ya kayak karena selek tu orang ini, tu orang yang buat tu, nah anu orang tu ini kayak karikirake, ya itu mau ya kalau nak cakap ayu, ya sendiri, ayah ya sensen ya target. Sesuatu kali ni, orang ni kan buat tidak Kamatata tidak Omeru ay sedai, Omeru ay kali ni bila apa, ikaw apa, yai takkan nota yang ada pada nama. Era. Kalau pada Minita, na yai tenan nimau tenan sirak, ika akimat tu, yang ni mirus, nak nak orang anda masih sirak, nak anda Minita nanti jangan lain.
Honorable Mikari Te Mauri. The minute. Ko ta terika ko ta kombe we honorable speaker ta meron tinga bu ayo ayo siak an kanisma taran na wanikiba kiriba September eta ku tero ro men te po ke atabu ko ki konan ro ko ikanan kana ko kirina no mo terewa dinna ko mai no terewa amina konan ro ko ikanan ayo siak na ko sette de minute karnek ko wa de minute September ayo nam ambot directors nam staff Padwani ki bayo ena karika Christmas, but the new development up for the nation of Kiribati. Garikan doani ki bayo koko wangan ba energy Christmas, but the new development up in future. Koraba, honorable speaker. Koraba, the minute are statement, honorable Alexander Teabo. Kakowa sa bay, para po natin ako yung kapuan tuwan ng sa bay, narimarin ay kakowa. O anong pinas kay tatayay, si kamila na rin, inatuwa ko yung roy ta karikirake, terrorist na ko ng kakibakiba tuwan ng bay. Or, yasan, 65% na ngayon si bay, the management of the operation tuwan ng bay, ngayon na meron ay o bupurarang o ngayon sa ko ng kakibakiba, na sinakaptaro ngayon roy, kasaro ite kan ron gabe o sa mga ingana do ari gabe naron nasta ke pare andi ti imanya sino ko na rin ako mission sa tay parang kay mo sina ko rin naron sa tay ay Koraba the minute the sati ya ko rin itiman na may Christmas honorable Tiripatabe. Koraba the speaker harap ari kita minita akadine ki bukid na Kamatata ko ang itakani Christmas sinangin ingkuray ngay ergitewan ki bayo pasatay ba na tuma taraw me Christmas na tuma Christmas ma tionat kan ti PC onuru ina kamay ta ti tourist ay kanaro ko yon Christmas ari kita ba ito ona ti sa bayo papun ti trade aus sila kinakon ti seti ya kadinek ningay ana waki na iya ito ko na tawan ki bayo Christmas ay na ko na tawan ki bayo Numuri ka ko wagi ba na ko nani wusi ay kain no kain Christmas ay export na kin tanan seafood tanan bait fish o tanan raneri ko ni ko nani bugi na betanan utero ni karokoy ay kain na no ibukin bu sumayan kanay tanan tourist koraba di sa bay Ay temita koraba sa bay naron na rin iwanwi idaginare ang kais barong araw-araw bayo na konti taka September o October sa bay o ang kanta nga pangkanapin ng tumi na kay sa bay excited people sa kay sa bay yon ka rin karoon na karikirake na naswa Australia yan 20 sa mga nga sa bay aron ito ba tayan yan sila inang bay rin ang kanitira inang tira po darang ngayon sa sanimiyo ko'y inang kami nga pin naidagin na ngayon puntahan ka Mwakuri tuwan ki ban o pun na kain no roy pun Christmas o pun na kain no roy pun peka nga sa bay ay kan pun peka start di kami sa bay ay ito ba inaraw no niya kain Christmas ko ano pun bugilas ka roy na kain tatami ke has na roy na ron ayo was na daro ngayon roy ba ina yay panara yay o has na ko no karo ko kain no niya kain Christmas para ka roy ara na pa tayo sa bay Koraba the minute the litan takater honorable the Sierra Lambo. Koraba te speaker ayo sira kinokonte te Minita karinek te han na Rongorongo sa kilang Rongorongo yere mon pai to mekin taraw me Christmas naron nare kangata kanta nga anda te sira ba ngai awani ki bai kai yere nang Botaki ro unta kampanan na Australia ningai yere enapon kaputa anawani ki bek kiribes te kiribes naron te takanta nga yan ta karikirake ningai tayo Temita Koraba sa bay ito ba inatitira pare di kapten di wani ki bay sa bay yesan dagin scoring on the joint venture sa bay anya sa nivel the management of you want to the way sa bay scoring the joint venture sa bay ngayon ay nanon nan sa bay na kampal na Australia o ayo on baron ba sa kuno ni kibera sa kuno no kon si kan soy korware bi or ke asa kuno no nan the aviation ko kuno no
Ara kampana dia gitu, bes. Soalnya pun kalau dia kerjaan dari negara ini international gini kerjaan. Tapi ya ini dia kan sebaya, awan begini lagi sini koi pas sini kawar pas sini riri sini kata pupung angin deh. Ini nak apa pun tahu lagi, sendiri naya aja wajib kapan, ya itu dah kau itu knowledge, itu dah kan kapan sebaya, sini dia mengai, sini develop harus skills menakai kan sebaya, ya poin kapan yang kan itu, ayan, kan untuk poroi sekolah mana, kamu Tararuan Te Mauri nak kami, nah kamu cucinya negara korek, kamu korek kayak apa sebaya, percer, asal nak orang itu mana hari ini sebaya, sakit ni asal puri kibaran negara hari. Asal nak kerja takang, dia bisa sebaya. Kalau buat bisa dia kalau nak teman teman itu, soal boleh kira minta apa? Sebaya deh, game monika, ni yang mau karikirake, wanikiba yo. Untuk sebaya deh, benda di sini kita nak tak nak sedia. Orang nak sesuatu kai, pun nak temu sebaya deh. Minita. Sebab ikan kaya kasih sekali. Terus pun nur tekangan tu pun wani kita kira. Ayat tu wakil yang COVID-19. Okay? Wani bukan ada sekolah orang lagi. Asal nur bang orang ini sebab ini sugi. Orang yang kerok sebab. Ayat apa tu COVID-19 yang ini kau ini macam sebab. Ayat sakit sebab kita pergi kita pun ayat orang pun ini orang. Okay? Anak pakai tikin orang pun tak ada jaga. Ayat itu tak kerja jaga. Korean mostly chiga orang ini kamu kurang nyang sebab. Orang kisah dia tak kerja sebab. Orang kaya sekali ni naru nayu. Patah pun kaya bukan si ya kilo koran nak kata ni. Pasal pun ini naru. Ini kan wani ni apa yang kata. Orang kaya sekali gitu. Tahu pun nak kau itu nak kau. Kasut kau ikai. Itu COVID-19 Orang kisah asal ini. Ayu ya kisah kan cata. So operate. Sa manage, let's manage kiki. Akakin know. Who knows? Yang orang itu harus manage kiki Rairana. Sekarang katin nure kena kerau, katin nak kerau. Hari itu yang kaya kira apa? Ini ni orang merana kami sedai. Sebenarnya instruksi kiki nak buat sedai. Begini. Pasti nak tahu apa dia. Bukan nak ni nanti kalau orang excuse merana kami sedai. Wah, nak kaya rapat ni, atau ini nanti aviation. Itu boleh nak ada before egg, ada basic area dari Australia. Kaya, kaya nanti aviation sebab, ada basic for aviation, Australia orang yang non sebab. Kaya itu apa? Enak kita lagi itu move berarti. Tapi untuk move nak orang yang kaya, jangan sana orang tuan kaya kaya gitu bes. Bawai satu tuan kaya nanti. Awan. Sini dia kau kan ini kan sana kalau tuan kay, kalau sana tuan kay, sana kaya tekan tekan. Kalau begini, nah anu di terapan sila kinaum di Minita di terigiri, anu berdua terakhir, ibon bulan aku ibai kameti am lari am mic kaki, aku ninggi terapan terani mana nama tarik ko kurari, ko kamen ko ti am taur. Di Minita terigiri. Koraba speaker idan kai to minita nana statement da kana ko tinga po ngayo yarangin kukure ya kan sakit minita ayo minita nang kamne sakuna nikato kay rapain nora ke kya akar wo ke amnek tebek nya ke stage men ya bisi on the video ways kapona chat arrangement nan ande tege man skona bangkain kabaro araman ni sangkarangan ko bisi the basic begitu ayat ini kapona chat dita kima tan Mwakuri New Zealand Australia pasang kapongan chat an ban sang pun karangan araman mereka arang nok jadi pasang karangan nok ye di minita prop di Minita Kalau sebab, ikan sebagai sebab, ya apun orang kain kita sangat ni Australia dia pun gaya kita iaon di Facebook sebab, orang loyo jangan tengok sebab. Pasal pun nang norarun pilih nak konten mana sebab. Pakai tu boleh iro. Pakai tu hari kita iro. Nama mana gaya orang pun nama dia mais. Artian bisnes, orang pun orang kita nak tengok. Sino kau kita ngobak kerja kau Rairana sebab.
Ay si Joy na dapat arang ay si JC ay si Chatang kay. Ngay naman nakaya sila kabuang arawan kay bas. Ano Chatang nagchatay. Oh, ano pa na rin ano the chat the original ngay na para 65%. Ay ano ba yan? Ito ba na de barong ako ito te kayo. Ano karon ni daw ri para sa karikirake pun ilang kangangaron niya kina sa dai. Nasa kakaya rangal sila miyaw. Pas lagi miyaw na rawaki at takan pay. Sekarang kas kau ani kaya kaya supi kaya, penaran teburu doang korok na yang darah kabar, senang kas kau tahu akan kaya isek, aku nanti kini korok aku nanti darah agro ini karena urut kena aku korok, karena itu aku kira awak pun dalam tangan tahu kan tan mau berikan, ani tan kurmis tan kur kawan kaya, nanti jadi apa orang kena ikas kakan kau. Ay kan yan nakabenon ng Tautaeka. Sila nakabenon ng Tautaeka, ay rang liyo. O kan nakaboro yun na reyalan. Who knows na punpo ka rin, tinan, service yun, tinan yalan, si Biira kilibes. O ay nakarikirake, aviation, kilibes. Nangyari, yarakan talaga ba, puno na kita karikirake, inariyayin Mwaki. Inariyayin Mwaki. O sila ganun, puno na rin pa, ayo, nakarikirake kilibes, kay na rin. O ay karok ta karikirake, takal silok. O ano ba yun ang kurun ba? Ay, sekarang hari ini, pagi ibukin apa pun dengan dia, ibukin kali kiri bes. Pas sesuai dengan wanikiba, ni akan sen karo, sedai. Oh apa ini ya kalau buat naber, hari karo angkai, terus sedai. Korabati, Minita, ya tu di sirak yon di statement, ya sen koroni ngawa di sirak. Sang nongon ni nakon nara, awak kami dia mi mic, ya karena amewa mi mic dia. Sanongan din ako narasilak. At man sisilak ini yang ada biar penting aku ngayu penting silak yang nampak na tebubon ina pemesu. O iyo ina mo mayroon di sati ya kaya nek may kuria ang napapanwara pirina. Sati. Kaya daw speaker. Iyo silak. Sangkai ni metoa tayo terungan, ndak akar tayo. Anak kakak sirak iron di Minita ibukin Botaki ni Mwakuri ibuki iaon iron di kirake takakar wa kme rawa iamet iaon borus cross kwansing. Tapi Kurapan berbusik kau yo kaya kana. Ikai tahu desa jadi mana Mwakuri akademia kita nasi sirak. Han kaya kana ay bukuren jakinna ay tarag sina makaina ay akas na kunti bitemba wo tanga wo bi mesuwa patayin jirungan takakaro. man bukan ng sirak sa dia ko niya. Aki bukan ng sirak, honorable speaker, rangi dapat teka. Koraba sati apa itu taran ya pun dari. Ay, tisati ako rin may kuno kauan bukan di sirak, kuno bukan di sirak, tisati ako rin may tabuaran na rin ada Costa ke Kokuri, honorable Costa ke Kokuri, yang ano ko ta floor. Question ba honorable speaker, sa Mauri rin tinga po ngay kam na panin Mauri. Bukan di sirak nabuset Minita karikirake. Yang orang dia ini karena aku nanti kita terungan, kangen terungan aku. Aku kuring kuras meti South di Pacific Games, hari aku mana ngaya nyertaan tak aku iya deh. Kaya di Pacific Games, yang bukan hari pun kan tim yon mana ya pemakul. Itu apa nanti tibusin aku nanti Minita karikirake karena orang dia ini karena aku nanti kasih penakuak metera. Tahu kan aron payari kita di Pacific Games, karena kasih penakuak meayo, tahu na puri kimain yang nanti tahu orang na peratan tak aku. Imain di Pacific Game mo ana di kroya tayo na train imain di tayo yari habang di bubusin ako di Minita karikirake kana ako na nora riya na yo ako ra pariki on post speak Di Minita. Kaya daw desa dia karikirake may tabuaran ibukin pokan na nasi sirak. Nira kina darong akin the dates yon the Pacific Games. Ako ba kaya taragi Tetayan no ana pun darong nga gina me iro ya khan te dokument di me cabinet ne
Ndara roi yang tain the games in the tayar in a target in a gay. Ibukin namiro Rongorongo na pun the national federations have been involved. Had pun no one more mysin the national federations. I can been involved. Never ndara roi when the dates happen targets in Ignoy and upon poor I never met regional or international commitments. Mera beneven nana the Behanaba. For sure, I gai by I got another nanwak ham and taragiba, anagi press the data attack. One of my snapper by I got anataragi. Either the specific games, or that they never hung up on the dang day, mitigated in my time day, a taraki never met the break you on the term, and I my spy I got another nanwaki, you begin taraking the dates at it. Kanne etag yo si taragi mo pa imerinan nokas o tibitimba o ya kaya ginabe the data da kabenan da mero ndetayan besna Kabinan bukan sila kirom de sa tiyo kornek naman na may peso. I will show you Freddy. Kuraba Honorable Speaker, nabusirik di Minita. Imayin tayo di Rongoan, ako ng Tauroy, anatabon takakaro, kan doon distante, tari kain tari nga ako pindi, tiran takakaro na kakin tabuspor, ana flow, roy, the track, paidikin takakaro, ti Taura, kana nakabuang nagin ng tayo. Parap. Minute. Ang karapanan ba desa di akarinek may peso ibukin bukan na nasisrak ibukin tarakin tayan tapan takakaro tayan tapan training naran the grounds the track o bay karikirake ya is karapanan ba na natabakan ba na karawag na ben dinan wa kiraya ka na sport division na kon na Tautaeka inan ibukin takatauray darap Not meet, yes, Rairana, sa mga na ida karimina, ang nampan na tabubo ano bimaw, ngayon na mayroon din sa timan na akarinya ka may ibukin Christmas sa content, ay Honorable Jacob Teabo. Sa ti? Kurang sabay. Kahit ako na usirakte sabay ba. Tira na yung Tautaeka ibukin na yaus, at ang Mwakuri, at kanakuya pa ang Mwakuri, iaon kanton. Kurang sabay. Kurang sa ti, nakakakam sila kiron de Minita ibukin ta Botaki ni Mwakuri, ibukin ti iaon Rairana, karikirake ti tira inanoa, ay Honorable Mikadi ti May. Ti Minita. Kaya tatari karika, kaya ito kumiyaw Honorable Speaker, o iyo kaya ka na nasilagit sa titimen na may Christmas, o kanton. Iyan na yung, o Botaki ni Mauri, kaya nakatamaro ayaw siyon kanton, may ekasiniya kinapa, makainano, o tangtang nirikirake, matangiran tiyaws, irayatan Mauri, yon Christmas, kaya ito Honorable Speaker. Kurang di Minita, mohon bukan nam select sa tiyo kornek. Kurang sabay na kornek. Igatawa de, kami na sabay. Ako, sa kawaway nangin kanya ron, kaya yan naus yun, Christmas. Na, huwag kita ba ka testa kayo sabay na ba? Ausa kaya amin ang kayay, tanang Mauri ka na tanang Mauri Tautaeka yun. Kanton, kangayapan nangin, nakinangin doy. Kaya ngayon kang Tautaeka nori pa, ana, at amaro ako sa ketunan. Sa kiyaw sa kaya nakatiri ka po. Makananora riyan na pa na riyan katek. Na, tibusi kayo sa bayan, nga na pabusi ko na mo. Nagatamaro ako. Kaya po nangin, nibubuak. Kapay, uwi. Tinari kaya kaya, inakanyanong ibukin siya maya. Wala pa sa bayan. Minita. Kaya tatari karika Honorable Speaker, awan niro ay takanga. Giro kara Tautaeka ito buwi na dirigin na. O iyo takanga nga, yon kanton o yon Christmas. Sikakuwa, anong kura-kura tangiran, o takatamaro yon naus, yon kanton o Christmas. Na, kanang kutara takatamaro ayo, punna kia, akaroya ti Tautaeka ari mayra.
punya kena te pea karo ya yon kantun yon kismes nuni yau sin kabir yon di maintenance tanti akan cita utia akan tai kena korop speaker ay ako tiyan da maikan yo de seti kawan bukan am sirak ora ba de sabai ya kinang notan te ka pa ye ya na yang o Tautaeka ni kana o ta maro kek ma sinang sa Tautaeka ai ta ba ya bu sa na de ka ki tai ka no ale sinang ka ki tan di ka pa ya ka o ke sina ta ri mor para aí o kawan karikirake ma au se ke sa bai e ben ngin kana no ka ki tan Mwakuri sa Mwakuri Tautaeka akan aku ya panen na ta mor ala rona wa gona nora awa kanya tena le yo te yai ke ni ka ta maro ayo te Tautaeka pa kana kia ta era iri kia ko ki mo to ko ke ado ri kro ye ta ba ko ne mo ngaroi ni akam na bang ke speak up on ne ko kan me ngapo asta ba dan mo ko ra bai kai agi kan me ngapo tena le yo Tautaeka yai kia ora te Minita ko ita tergari yon ro speaker yai amo skuru kuri aski beri ke ser kon Tautaeka asak ki beri na pa ana kaino no te kantun ana kaino no te Christmas yai ane kero ko te pipa ngai member na kon te poterang te pipa askati yau se kana mena yai yau shan kan yesen o yan kan yai ane skari da na ban house te ne student kan skirawan house yai skumi aska skirai na pun te kana ka ke bare apun dion ka yau sei kai arion bion bi pe pare pun ne ke te ka Mwakuri tu tan na pe yai asia mo yo pato ya ta pun business kan tu no ya na ke ari no te Tautaeka no karikirake me yai awas Mwakuri yang kai Mwakuri ana kai no te Mwakuri yon Christmas at Mwakuri na pe yon kan na gira ro me sete emila ya na tai na te Tautaeka yo e tauroi awa ani ana pun peri ni pitak yen te ena to no o bena benta maro anda uroi ye ya na kata mo te Tautaeka ena gira ro me ke te ka te pena no na ye ke mo sia mo aron na tan mo rian kantun e te pekin te Tautaeka ora speaker kamenan bukan am sirak seti ako ni ora sabai ko abun de ba la me pare ala botan no meta ai kana sa Mwakuri Tautaeka e kamena ya yon kantun agi stable ai ya sina bon dia ron pas na pata Tautaeka pare ko pare ya do te peka kin kai bodera tabana ni kanya no ni kan buak angke ate agi Tautaeka ba e o ta nanga ona Mwakuri mana kata tera ka mai sugia ana tan Mwakuri ya me yon kantun ora kantun ngapa ari aro loi ako na ora dia ina pa na ma ko to pagi te kanga ayo ngai ana ngin kanyo ya terde ma mana ya Mwakuri yon kan ora pasa te Minita Apurka mimi ana sidagi seti agar ini pare trinix mena yan kantun mena yan trinix ye yaro waisi yon kantun ai ka pun dirita ki mangaira yon ka yon ante mane te pai nora ki te kapo ane te pen trinix si so mena no meri ya tanu Mwakuri yon kantun ang pai pun ti siwa si so inori aroi mana ke ti yana karaki kai mamara kiribas me stauroi kana pun tauroi te kai buke atauroi pai tauroi yo apen tauroi ka pen pan ka titi kana yon Christmas tita yari pun tauroi roi to ta kai buken mana yaksam tita udah kayo nantelan yan finish ito pa ayaka nga ngatan Mwakuri kana kon ka meka ki kantun segeron tita udah kana ko tanti ayakia ay yung ay bukia kan kantun korop speaker ada sirak rimina sirak yang nampak nanti buat ni apa inanoa ayore namu meron te seti hari ni kami kuria anu berpanuara perina seti berapa speaker ayo ko wan sirak te bai ni Mwakuri ibukin takara kawai
sigura patana iaon kuria na tani ka makuria amela iaon tarawa tama ke yo karikate ira me na kon te makuri ka te maro na kon te kawai ntai ia ka inanoa ki ai ia itianga ana kona ni ka tene ia ki tani makuri iaon kuria pa aonga ni kona ni ka makuri te pai ni makuri ai yo ntai ia ka inanoa ki ai ta yo ora ba speak Nakakagam sila kiron demin te ibukin te Botaki na Mwakuri, ibukin Mwakuri, karikirake, katima tuan, kura Honorable Teabo, taras, te Minita. Kura speaker, ang kay te punga po ruwan, nariban na mga kamauri ko, te speaker, makandam tayo po na te pedestens, te kawoman na rin, yon kaway na merurong, raw Minita, te nidan ta kaya tara, tante in kapane. Yarona yung makain na po, tamana, ang kain na ito po na Mwakuri, te mise, ni kamauri kami, Perang meo at merurung onarat narawe kom na pera ni Mauri. Awa yo kan okay kan ako na sirak setiya kan ni Kuria. Speaker ko rin karapati setiya ni Kuria ibukin na sirak. Kurin ko ang wala setiya. Yes pan Kuria yon tanan medium sized machines. Aw Botaki ni Mauri tawroy ni karikibay. Mete Botaki ni Mauri ibukin kati awape inanoa. Ketemsia ni karawatriri na kuya anatan ni Mauri de councilor ni kamakura ni machine ibukin ni Mauri ni karawan takaway. Korapa speaker. Bukan nam sila sa tiya ko rin Kada speaker ikaramati Minita na nakaya ng kapukuray ikan pusat Minita karinaki esen mwaki data kimakain dem siya payangan na mga konte ke katokan takanga ngayo kita kan po kagayo tayo ka speaker 10 minutes. Korapati speaker ada pergi setiap kali dek atau narangin kangaya kinangin tere-tere kanuan na anak pokok na sirak setiap itu na kana kori kita kapara tutan apa yang Maungatabu te setiap kain kuria te anak kawai kuria sana karawakin daperin diri kianak naramisin na kisipun kamanay may kay yon taraw ada karawaki kawai non na pangangatinan maintenance main te karurukon kawai main rukon na ba misin na kang anapun pa ini council esa kita na tesim diri kianak apun su kubisin pa ini Mwakuri awa mga nakori king kaya mga dokot te bubusi mente council pa na mga nora kita mo inte karawen ako asa ni mga nakori kira operate asa ni karawa kawai ni kuria mga karayas po aki tawo at weekend na ko may kuria leo kanda nga tamaro ang kay takaway na yon kuria onaran te takatanay yeri manabeya takatanay ibukin bisin kana anapun su kunta council pa anapun kami nilai kain te council awan nga te training ada sina karaya kana arno paro ko na ana misin kuria korapa sabat Kawan bukan nam sila sa tiya ko rin sekarang nakakati Minita sekarang rapat kawat speaker especially na karawa kawai ni kuria lugira na kaya aro ko may taraw ay pukintira kamakuran te misin layo ade skai tawaran ila kakinta kangan de kay inanoa ki ai na kunan Kamatata te Minita karikirake ni ngai kanya ne kangai te takantare nga pa ro ye misin na ke ara pun su yo an kuria ta yo 10 minutes. Kalau speaker ako era pa mga ito matatroy tirate seti nga nga kanon na phase 2 ara ko makuro dasan ka tuak ya makuro kan tanan mon na makuro kan daw te ito ba tipi me wo are nako ang kan mga yon kaway nang kan as makuro yang kay naroon na pa yan ako nan kuro bugin may parentry kay ono ko na kan ni mga spespa ni kilat na pa kay to pun si wo ara face mon face asan nako at ka wo kan as makuro ya ada to ko na may bukod na pa kan phase 2 pun kuria kura pa speaker Kabiyan bukan nam sila sa tiya ko rin Ora pa speaker ay mga kahit awari kita Minita karikirake kakuray tong oran ako nakakinikaya kay speaker kinikaya nila yara bota namin dari kita kaway yon kuria ay abusa te Minita karikirake kita nga na puno ko nang dagit tira main to kindiri kayo bukin bukan kaya kay kuria na yung machine ko kaway ora pa speaker pa na sila Kurapati sa minita. Kurapati speaker era pergi seti ako pa na target nang kay penentri kayo apat sisira kay ka akito ni penenkyuk ang kaya kidi ina pa na sendo ko akita na mon korak at ako wana nang ni merang kaya target na ba pero ani Mwakuri ako rak na esen kapata kidi DCC ya nang kaya Mwakuri kan wanere aron malana kina mekan na ko na bete tenta ibugin kapuan pa kay mente mesinan ko kurapati speaker era pergi seti Dapat minita ada sila kali minat
sila kaya nampana te bubuan no pin ni mau ayu are na mo meron de sa te menna karinek pugin Christmas kantun honorable Jacob Tem sadi Kraba sabat ayo sila itari ka tira na karo pakan karo iaon kantun yana nga te Tautaeka kan Bootii ana tan Mauri akemela iaon kantun krab nakakagam sila kayo runti mente bukin to Botaki Mwakuri bukin iaon Rairana karikirake ente itinaniku honorable me kariti temer temenita Quite a American Honorable Speaker, or you can segment at the city. The bill what the Riginako, or ye, Timisin Karoran, Ariana Paintangira, Australia, Arapun Mananga, Nikiria, on Katakatakai, Ikantun. A kind of can assume Australia on the my city at the Mise, the Tayari. The Kawani Boboki, a Karogana Bayron, Botaki Mwakuri, at the Ministry of Land in Phoenix, Ike, Asayin, Karaki Tangi, and Karau. Awasan na kanimi na to warehouse and ilarigin the port ikanton White House Speaker. Kraba mi mon bukan nam sila sa dia karinek kraba sabat ay nang nga tawad alam mo ta karinekin nanakya sabat sila kaya mo may kantun din ako ngayon madam yaki kariyo o yaki Mama na tiyaw sa iyo. Paikay pun ganyan, tapi ka kinako. Napupusi pa, tira kaya kan wakan na sila. Anaki tira pa, pun na uyang, maukariyo, saki. Ay kay, kanuan wawo yung anak yung tayo iyo pa, na terpikay mesam speak. Pa, nakarukuha ginanong bain. Tira pa tan Tautaeka kanto. Sky daw at Tautaeka. Pa yan oran ka nga ikat sa bayan. Dahil ka na kung na nakaparapara, timinita ka rin eh. At tira ka para na kuwag pa yan desalination plant. At tayo katiyak. Yan ite yung tangkin karaw. Pag yakaraw. Tawagin mo ko rin ikat sa bayan. Basta ka tayo tira mo rin. Kaya no pa kay Mauri. O to ano pun nagimo madasta kayo tayo. Ngayon na sa Tautaeka pa. Ngayon ti meto ka nga ngayo. O nan mga bunduri pa tira nang bukiya. Ano tan Mauri aki. Amerika meto ka taga. Yon kanto sa bay. Krap. temenita Quite a Honorable Speaker. Ano pun timid on daging na payay ko nun. Bara na nung Tautaeka, Tararuan na po tanon, ay kanatano mo kuriyaon kandun. Kapera, sa committee na ko yain tayo na, kung norayak kayo na. Yan ako tanong ba, tiyaw sindi iyo ba, esan natay ito YC kandun, pandena, kanaya na kanganga, anarita ki matirinik. Aniroy ko na yansuan te Tautaeka kay. Kanaya ang kanganga, kandun, rita ki matirinik. Patara bukan kay pon na pente Tautaeka. Nakakuha menteri bos askari ka mentemit at yakin na ti officer ita mataran anawet akantun pa yariri kira kengkay papakan te karaw ikantun may nukan teri kayo ni karaw at tepong ngkay serukon intita yar satong opat yaw mean ke pontakan tani nga na ba esen kaya kak ayabusikan kantun ganwagi na yatangge te karaw ari esen pakangkay temeto ngkay ayar kang kawan tani nga anake at kangang mo yon kantun na enak na what setting ge asipon te pegin eroko anapusi kantun tera asapon te taura abi ben taura ban ka pen tirinix karawan de salination plant katiendi kitangge pani ka pen era pasanut na ure ke sa mga reply na konti sa mga songa to wise yari eroko karo ko yung rong kong kiron tirinix o eroko pun sikaro ko na biron di seti isa kangangan ki oy nga kawain area ki narinagraron ki Ati Tautaeka kayo, yara ipupugin akong kantun. Ibubura na tao may akong kantun. Kayo po napen te Tautaeka. Yara nagin na nakukuraki. Tapos kaya po napen te Tautaeka para kantun. Apen te Tautaeka. Kita pa ka na sirak. Yaka man nang iwena te Tautaeka. Tayo na ko, ibugya kain kantun. Kaya tatarika, speaker. Rabat min kawan bukan ng sirak sa day
Koraba sabay ko ne. Yang ini kaya tahu ati timile ya kali ne. Ako pa tapi kaya anak kita lagi na Tautaeka pa tahu awalnya Tautaeka to kami tahu ni anak kita na kita na ipian orang Tautaeka pa tesisang ni loro pada ko mangang anak ko espaspan anak Mauri te terapan tu awal watan pa anak tapo ke ina Tararuan ina Katoki Aoraki wakini na ko na yang wage ko ba to bagin te podan na ebia galate tesla kayo sa pare pa tesla ni loro ar gaurin pa ko te yo sa ni ka tawo pa yei ta tiao nga sibirina tiao ni yo Ano bukan ng sila kasati? Ila man sa ba ay kay bukan ng sila kabarbarano bukan ng sila sa ba ay ayo do da fenomeno na saki te bayan na timan Kaya rin sa musiba, sa kataunoy na kontateri, yan mga rin kung tabatakata. Kaya sa musa Tautaeka, kaya nang tauray, at sa musiya, yakwa, imanya rin yan mga rin ko, ligiri, gani niya. Harap. Minita? Kaya dari Rongorongo speaker ba seti may Christmas ay yung kanta. Kanay puri nga rin dayan musik. Yan ko de namakay na gano ko. Yay tekay po kaya manang may samu gaya. Ana ko na berganda ko nakaway kanto. Yaga tayo panti yari. Ayo yek. Ari na tayo tirinis. Paris Tararuan ki. Kanga te tan bisin sa yana ko gari ko man na pante Tautaeka. Nakawan ner. Secretary pa iraw ay license kaya rake. Nati pa, ntakay po yan. O ito ka UTS. Ikato ka, paya po hindi pa kinapantok. Manta kami may Rongorongo hari. Kung kiriya ito ka ausin tirinix, nakukanton. Ayaw, era kaya nagito ka. TTS, mantirix, paris Tararuan, kanton. Ito kinayay. Ang kailangan na po nga na doon. Paris Tararuan, kanton. Ay ro ko ayang, ay ito ko diribos kaya manang. Ibukin na Rongorongo ti ausin tiyayo. Manangan narrative di secretary na ko kanta muan tiri di gayo ay kakwawa ay this town ay kanga nga tapewa kan kanton na ayamo ni kanga nga nakakadiyo sa kayo na ayamo ni kanga nga puni petirin kaya ka mewan ay Stalin ari karikirake mena Botaki Mwakuri ay sando ko nga nabanda panikan kaya kanga itakay bukin kay na elsi malui sakiperi na pa simon kiperi na kanga kanton Sagna nung napasek. Anaus ti pipa ki wuwa itinu pura tangke na ni karaw. Ilan na tiputan na amdani kan yun si wang ang tamun kita ngam. Asaway nare de tangke ki kita meren wan ki pawan. Me enakawawa seti ya kariniak. Para sa buti tingay da para tapira kanton. Simon pai ana Rongorongo ti kanton ari ko utru to right channel. Kita utu waisi ayo takanga Skibari, kaniya ki mani veta kangangan, ang ayas na nakawag. Yari nga iro itarana sila di sa diyo. Katini kami ngora te Tautaeka Christmas pangko ya karota ben atirinix. Ani pun ko tiribo sa meganton sinatiki on board. Yagyan anara meruro sa ti ya katinya para puni kawain tapin te Tautaeka. Para paspika. Kuraba dimi, kabinan bukan nam sila sa tiyo ko rin Berapa sabar? Jika itu, aku sakau kantoring apa? Tuan kami tahu nggak tahu dah. Aku kantoring apa? Senawi ibu buk, yang kantoring ada sebab sebagian itu. Aku kaya tahu roy di Minita naron tinggal nak kaya. Tuan yang ayah kantoring apa? Tuan yang kawan kami tahu baik tuan yang kalau kaya nama kita tuan ibu buk naron tinggal sila kita iyo lagi. Sekata ya. Ibu poke sabay. Mike? Made? Honorable Speaker, nakarawan na natin sa tiya karne. Hindi ka tapiano natin karawatan na nun kasulisi bugin kanto. Sa kami daw roy, may natibigyan na sila. Kami din na lang to work plan. The work plan within 3 kayo, kami din ako.
anakangakan doon. Ako na iyakan na din ako. Eka malang ano waya na titawroy, tirinix, ari na patan titawte. Apon ko rog na man titayan ang waya ko. Akitay na, idura. Sa kamen tawroy, nora nakangatikan doon. Yari kitay katinian ano na eh. Every rex, agi yung wili ka na po, yung ka na po tikiroy. Kurap speaker. Sana ko na sila karimina, sila ka ng panonobui, tibubuan nobui, mayor na mo meron de sa time kuria, ano po panuara perina. Sati? Kora mariki speaker, ayo silaki. Eka ko waki pa, karikirake po ni kako. Dia yang Tautaeka kayu, karikirake ya, wakai ya kora kaki Mwakuri. Dengan itu lah ilakan po ni kako, ay kayo tayo. Naikagam silak, ironde temile begin to Botaki ni Mwakuri, buki iaon ronde kirake. Takakaru, ang kamerawa iaon, ay honorable Ruth Cross Consent. Minita. Honorable Speaker. Ikaitawa de sadia kariniak mai kuria nana sisrak hoyo ke akana. Ikukurente aginna, bainarinano ayo te Tautaeka. De tayo ayasan mi yokwaki au Botaki ni Mwakuri. Baina wagi araka meteba iaon nana mani ni poka te Tautaeka. Ni kotaki metemani naki Mwakuri. Kenapa? Minita. Mau bukan nama saya sadia kariniak. Kora ba speaker kai tau wa te Minita kariniak inana kaka. Anga kai ka takau kurai ai kan Kamatata ki on te kaka speaker te yo. Te kanga ye te target te kam sanga ki pakam na kasai mi kamata bai. Te Minita te yo ye te kam na kasai te kamata bai pukin poka ya rapota nome te yo. Te Minita. Kaitawa de sadia mai kuria kariniak bugin pokan nana sisrak ni regere me to ateta iya na saya ya rakame te pai iaon na yo. Ai kukuren te agena ba te ta yo ya sara rakame te pai iaon te manini kara naron na resa san mi yo kwa ki men jaus nana on te ta yo wa ra consultation ke te meruro iaon te yan manini boka ke wowa. On te yo skandaninga ba rakame te pai iaon to ana in a sign and then Makaina and November. And I know that I bet in Nakorai and the consultations I get targets in Namakaina came Maida. Arahandaring a bangarasa, Kametawai Yakai, Oskunankan, Butaraki, Arabeva, get recommendations, knock on the cabinet, ibukin, dinanwakina, on the Rowakina, Irayahan the cabinet. Kawan bukan nama saya sadia kariniak. Kora ba speaker era para Kamatata te Minita kariniak. Te speaker erang ko kurai ya yari ki yang le bai wakon na kaparapana. Te akan tirana te akan daya manakara ya se tirana te kami te bai na bai ona erang ko kurai ya na re bai o sila kia nei muina ya. Ma te takan tani ngala bai kuna ni Kamatata mi ronde Minita takan ngaba ni kami te bai ya yu anga anu ora kia na pa na karakaki ni kita malen. Pugia taga ki Mwakuri ke kanga orang suanga yan suanga kiribas orang pasifik. Minita. Ikaita wari kita desate ya hadnya ki bukin pokan na sisrek takan Kamatata yon to teitiran naron na rito na karikirake ke kanga ni de gere metemanin na ki Mwakuri. Kangan tita yo o kanga pun kanwan nara ara meroron tita yo kanga starate Timani ni karabas sa tayo pa yo takatayan bubra may bukan tayo ni payments. Idarikin na no sa tayo pa timani ni mauko ayo kanga pun supplements na timani na kimakuri. Sa way pa takatayan na inano kita takatayan lowest amounts pun timani na kimakuri. Ngayon kanga si staray paya kay inaran na kami tapay o ay pun ay kan paya kaya anatapakay kinakon ti cabinet si bukin yawan ay raya pa aron tarakin tayan payment sa ikay honorakin diyan pa anga akan anariyan namon kata Tararuan era Kami bukan nama saya sadia. Era ba speaker kai tahu kita Minita kariniak. Jadi siapa pun semua nak antar yang tahu nak antar Makaina November. Aki awon ni nak tu berbahaya palang karikirake mana ikai. Ayah pun nak rata potan nama tu speaker macam pun kami nak patah kau dia nak antar Tautaeka. Orang. Kalau pada sadia te
Te Minita. Karapari ki sa tiya karinya kyo eko pa dita yari yasno kumin ta kame pa yo a uta gira kite recommendations kera nonori men tayen kame pa ya kan ata no korari kin daragi pa Tararuan ta katauman ya Tararuan ya na kono pa iti Tautaeka ntarai tayen payments ke tayen pa kamani ya kan ora kan taringa pa ya nora kin dita yana pa ya kagira kata nero ay kan dero ngadi men Tautaeka o to sahan taninga tong kanarno na targetin nari ki to tiriri po pasataya pa kanarno ba yosna ko minta kame to pa benin tiririk ay inanoa ki men Tautaeka ki to ti cabinets ne ben na kwan en mon tiririk harakan taninga ba yak yo te ti takatauman no kon tiririk anaro ngai to sa tarari ki te ano kon nosna ko kanwan te makuri to kame to pa yo era pa Ada sila karimina sila kaya nampan te boy sibui mayor na mo rin sa dito man nakarne kami mayan ang lobo kolobes remor sati ora ba on lobo speak kawagan na on kawina tabangan kami ora ibu teman tain tete ay rita me around sati de on lobo speak kan rap mo ora mayan Botaki lumane te on mayan pun kan mayan ang kapen naruri at taparan kami ora te nakom de on lobo speak apun ngayon kapen te presidents government Minita, diri tentang kaitar, aku pun ada ngapain ni kesabaran dokon di temaron tu mengabung yo. Antara nama Mwamwananga mimi tu kesabaran Mwamwananga, kesabaran Mwamwananga. Ayo tahan usia di honorable speaker, kami tahan, anak usia di Minita tapi na Tararuan nak ini payah, anak Botaki ni Mwakuri, iaon na Itoman nak Mwakuri, akai na Mwakuri mayana, agi amin arapatai iaon Tararuan ibukin Aoraki, arapati honorable speaker. Nakakagam sila kiron te Minita ibukin te Botaki ni Mwakuri ibukin iaon ni ron dekira kaya takakaro. Ako may rawa yamita, ay honorable Ruth Cross konsing. Minita. Kura honorable speaker. Ikai tawa desaje ya karinya kitibanda na imayana na nasisirak. O ibukin kaya kana, o ibukurin te akinna pa Aoraki akya maing men na yaba makuro nakotarawa ibukin Aoraki ariyay. Ken konan data ki meya ASWO ibukin maingia. O ti ASWO ina data ki memoisa. Inanoa ko takariyaya men memoisa nakon desamane nchapa makuro men demoisa. Kaya nakanakwa ayamane nakia Bootii into posmo nakotarawa. Mon bukan nam sila sati ako rin. Ada baca honorable speaker, ada bari kana Kamatata ti Minita karinek. Ematata ito ba kau kaya pun no ano moro bari pun ti takanga yo ya pun ti mago no kyuk kau kaya na pun isa kiroi ai itan ay ba na enarai na bagairan kau ina on ka pakamani kay mai ti honorable speaker. Bukan di sila do honorable speaker. Nakin na di ay Maneaba trita kiti mati terari ti SWO ti SWO na mga itag mati maisa. Nakangararun trita kiti kana kurarikin kasulsuat ti Minita. Yang narita kita on Tararuan Untuk korbok imandai na pakai teman era barosu. Minita. Ikai tawa desaje ya karinya ki bukin pokan na nasisira ko wenang kahawag din ata yon the process ayo payangan kriya na ko ya ora ki bukin deken pokaya na yatain kita na yabe makuro ibukin pokakian na yara kin jon ora ki yang enang kahawag ba ena karukwak pabon te takadiya ya ena bunda ko men te SPD ayira direta ki mate SWO poninan tarpon ke te email kaya pun kuna na pen direct na kon te SPD ang kanaya yang ana papun si taba ya kakawal kayo digere ke me te emergency case ke pun si bukia Aoraki ke si bukia Aoraki age pun kana confirm pa apun din jon Aoraki yon tarawa te nainan ke on kana ba pun ro te kakwa ke the confirmation yon nan yarin Aoraki jon Aoraki o kuna ang kanin kana ko takariya te SPD na kon te samane njaba makuro pena ko kak anaman yani kina kana ko te mane yani into posmo payangan diki ire Aoraki te airari kin nan anga dobun sita hauring na kangana jeri ki bibitak ay ka kokoro ato asa ki nire gere ke mate emergency case o akan pun kawain na bane karukuan Rongorongo na irom te SWO o te SPD
ana karawaki te ani Botaki ana rien karawaki ani main wapin te ponga re wapin te na makaina me yang era kawaki pa hinasi atagi pa te termo ke te posmo ana si bukin te emergency case ibukia Aoraki pesenda pa Sadi kauan bukan nang sirak. Arawa de Honorable Speaker, erapa ba arari me tata are onan data de email about the report ke bukan de au on rari an sirak de Honorable Speaker are sadaya ba orang in the beta ya angin ta ya iri ma ya rari ron kain ro are ron ki ya ke to ya ke te ka ke are ikonan busia de Minita are kin ba yante ta ni ba yo ke apun ngokor arapa Honorable Speaker Minita. te era pa bukan te sesrai don te sate ya karinya nei mayana yang ya kwa pa abon tau doan busmaya te rongorongo ayo nei reya ke tekas ke tabun torak to su tenes te sate esi ka haga na kunan confirm te rongorongo ayo anarne pe e pun kunan nei ri mana medical certificates ke tabun rongorongo na awan nan kan ne pun kunan de right evidence ina kunan confirm ba jara ke yo e pun menen ton narak anang kukureng busmaya te notification na Minita ka ko na met sa si evidence te yak tarap Beren bukan nang sirak sadi ya kondek. Arawa de Honorable Speaker, ito ba yabon ngaya ke te bukan ning district ito ba meta ta te yo te Honorable Speaker ikarapa te Minita ikarapa na na meta ta takanda nga babag ba apon no ana o bokor mayana te apai ke kairan kawai bukin te pakamane kai mai te Honorable Speaker arawa ri Honorable Speaker Kenapa? Sadi te Minita. ai karabari ki te sate ya karnya ke auto ai bun ka tenya ro ai bukin ka suruan te rongrong ayo e ka kawa ki na ki direct na kon te samane ke ta antai ri ki rari ki na ke pa te rongrong ayo e na ri ndo ko iron te SPG kenara division te moisa ngai re putabun si te rita ki me te ASWO ke tabun direct na kon na division te moisa and SPG te ya ka ta sa ki ta te samane njaba makuro pa akia makan te samane njaba makuro nunca termo ke ton postmo the funds na ke ta kariya ya pun sande ke rona men te SPG division kan harne pe e punang me ta ta ra ya harang dara ba te sate ibukin na nasisra ki akakawa ke yo ibukin Botaki Aoraki era Kenapa te Minita? Sirak ari Minita. Sirak ay nampana te bubuwa wawa. Ina mo ira mayroon te sadi te mende karne ke me tera o tina yeta. E honorable tongani peya burayeta kokoa. Te sadi. Honorable Speaker kay ko nan nang leo tay bukin daw sirak may na kanako ya na isipan na kami uli ng tinga po ngayon e mo may rom ti Speaker ko rin niya kami kay nam tay pura President sa karinya ki ako may President sa karinya Minita ka kam karinya ki tiritan ta kaiter ay po ngay tanti ya raw na ime taruay ka women nang atipanan kami uli ng tinga po ngayon nanti mewo ti merong kam na pero ni mewo ya kurin tapi ka ta kan sila ki ti buwaw na kangai nabusia ti Minita karinya ka tapi nay paterang ki konan to pa kay naluya kain dara kawa aya pato di kenakin terawa ki karkuan di ki kawain te posi ki tawa tain tora zero pa na ki kuwa ani korakai kain dara kawa aya pato au kawa ki dari kina kana ura kini ya pa ina ko tepe ngai ya nangin daru te tapu aya ura kina ki yei mentapun tepe ta yok Nagana gam sirak iron te Minita in the Botaki Mwakuri in Rongorongo Itoman Mwamwananga. I honorable Alexander Teabo. Te Minita. Honorable Speaker, ayo kaya kan sekretary ka ng Tararuan Taurai Itoman Mwakuri Te Mauri division ni karikirake merapata ay ka tapi nilanon te Bootii sa pay. Man bukan nam sirak sate. Narapat te Minita karinya ki an kaya kan te Bootii te kainano yo ngai ka ko pa Taurai tapon wai te Bootii ay mangori yo
ibukin kayo nung kain na pato. Tita po niya, na may tayo kinakanak. Ang kaya niya haro po tayo niya, hapon ka tiyo yo. Yang Tararuan Te Mauri ya ko kinti. Nandiyan po na tibubusi pa. Tirangki ko na kinaki. At tirawan wakani ya kiti kimya pun timindu tari pun tutuwa ki. Riya kain na pato. O kain taptuwa ng nanatuwa kinanong na pato. Kanas ko na kami na tibubusi nga na. Isi karukoki tutan na kunti kawaya ni pun kakapuwanagi bukinti kawaya titibot na matayon na pato tayo. Minita. Era wate ko sek se bayo ako sinora anta kante nga se bayo ane ay to wate ora ginan se bayo as kaino kan tira tiri ki mera wata kana ini ki mga se bayo ata sa kona kana na an den wa ko nan se bayo me e to ora wate no wala den wa yo se bayo na ro de ki na se na na ko ro kay angin kay kaya kayo to sa ki beria kay kan ti ane bayo yan na ngay dan ko non pe kay ora kan na pa Isan tira wala nga yari be bari diran be kay gabe ay sa orang kan na wa ke sa dai to ba an na no kan sa di ba ngai ta kamo guru tren na bira kin tira wala nga sa kamo guru ya nga ira o ya ko ni bere ya ta nga yo tira be sa di eran ko sa ki on to ba ya tira yo mo ko sa dai Kawan bukan nam sila sa tiyo ko rin. Enang dalo tibili tayo karinik o kanto nga abot no kain na pato kain kawa kita po nikukurin na luyang kanin nung ora kaya kakin na ya pubusi o ya kain na pun kami na pati to ko dia mangur konti minito kain na tapon mabur kanalo na pa ang tayo kipera yun pero paano ko na antupaki nung ora kaya antupaki na ya kain na kain ti arakaway ka karinik kilor kung nagdaro. Minita. Era po de no ginan de sa di ako de sinako na kayo ko sa dai ba sa di ay koro de kaya no era gi wasti sila kayo sa dai ba na punay de bes na koro yang ay kan de raw dai kay na sa di wa rang tag makat de tila akan no de kay sa dai ani tabil Tautaeka ton yung mi dai yo sa koro de barong sa koro barong de kay or kan de nga ba ena gate tila de bitek na de yan no man bil ba de kay yo o kibakiba na sa bari ilo ba ngayon kan tumulong na tayo sa bari rap. Ngayon bukan nam sila sa tiyo ko rin. Klaro pati orang po speaker ya pun kabinet ti kalau baru po kahit ako na konti ti Minita an pananan kaya kan no ti tupan na yu ali yatang ti Minita mam tan mo guri ti Mauri troyot mo yoran kapen rap. Tarangan na yapon eraw tiraunan sa mga nakonaring minat. Sila kaya nang panat bubuwa ang mabuhi na tuwan ayo rin na mo iron sa tiya ka rin na may kuliya ang lupa panura pera. Sa tik? Kora ba speaker ayo silak ako wag ba karikirake boni kapo iya na yung Tautaeka iaon karikirake ay manekana ni kahit ay kakani boni kapo ay kahit ay kora ba speaker Nakakagam sila kiron de minute ibukin Botaki ni Mwakuri buhiya ay ni ron di kira kita kakaro ako may rawa yamat Honorable Ruth Cross Kwansing. Minute? Ora pa Honorable Speaker, ikaitawa de sa ya kariniak may kuria na nasisrak ay degere may oral question te buwa awi na wanua ariasan te kakin may rong de sa ya kariniak may beru. Naran nariyasan te akin ay kukuren ko sa pa ewagi reitan na bebere ni katamero yon na naman ni buka te Tautaeka naran te man ni kara na Botaki ni Mwakuri sinasibawari ki Rongorongo na detay area taurai yai Mon bukan nam sila seti. Kora ba speaker naron nare kino sila may mana ako pura itira na kaya ka minute ang ayong na kaya ka minute na sila may mana pa ya tapanin tira ay kakay yon ay man ka ay kan po siya minute ba ingan tinan ay nako na niya itakanta ni ngelu yakara pa narin lakan na yaman nakatauman niya yun and daw sindiyan ko kay kama speaker Minute?
Karabari te saje ya kariniak na ikuria ibukin pokan na sisrak ya kuwa na ningai nga tenano ibukin te kaya yon dakan te pakaman ya yo kuwa naran nariasan manilek ang kaya ya tawroy ana ya tawroy kan wan na recommendation na ko takin Mwakuri no kon te cabinets mayang te ya yo si tawa mo Tira te beba yo yanare ya katanya mo ta kana te ba yanare mina ani ide mete mani naki Mwakuri o te mani ni mau pa yanara khan dani ngata a khawa kita nara apa dari kana tara te cabinets pana tarai nika payments nika dene pana enairaki ana bedaide ana kainis na kon payments ake wowa ya kuna ari kin tara roi ana bedaide yon di mana ni kara kana ipopot yang harap kawan bukan nang serak sate Ora speaker erang ini popo kana ka tera te Minita ya kai kapara tautana ma ta ko pa ya tro bagi kita na speaker kai ya te ya kiribas pa ya ita Mwakuri Aoraki pukiri karikirake tera te mane ade Rairana no yo me te kinna arakara ora pa speaker ya pa sa ka dere ngari min sate te Minita na kanga ya kita ngira kana ki aya ang ne sana on ri resira kari min yeri ki merom de apan penege ai sana on resira kari min ane te nampana te bubo ono te buo no kuina ono mo meron de sate ya nek te men mai bukan Christmas akantan honorable Jacob tem sate Ora sabat. Ayo te ano sex sabat ma. Iswai mende ke tiang ai bukin kana kumare mai kanton na ko taro. Tera na yang ke ananga de Tautaeka ni boboki yo ne yo. Ora. Nakakagam am sira kiron de mete bukan Botaki ni Mwakuri bukan Rongorongo Itoman amamana honorable election de tiap de mete Kalau sabai ayo kaya kan seksa dia kan yang mai Christmas teman. Enora ki kakawakin tabakin takanga ayo atau rai atau bukan Mwakuri at the Christmas post office hari tadi me takana omane ibu kyo na yo. man bukan am sira sate Ora sabat. Bukan no sex sabat ma. Gai ngangoro ai so iro the postman yon kanton na to na ela kona ni bobo ki ana yo na la tau te me ta kare ne na kha ta ni ngai ele ka tau pa ela kona ni bobo ki ana Botaki Mwakuri ayo yon te bobo si ma ta kaina no yo sabat ora Minita Kalau sabai hari nanti dia kena saya punya kian kait ada pus lagi. Atas ni kalau hari pun ye mangara ni Christmas ni saya pun nanti saya ayo saya pun saya pun merup ni ada teknik sabai. Ini ada apa tak saya buat saya orang ay akan saya yan suatu mana dan sabai. Kaya no discussion dari sabai. Atas nama akan diruru. Katan ka kyo ta kantin ngar sina yes na katin karokon ato ay nakon bilagi ti tirati ti tiamda ari nakon ka ogre ti tirati te mo na ban sa bari war na kyon kapil te Mwakuri sa bari sa dia ba ato ay kan no sa bari sa karawon merlo kin pari te beral sinang karoko yang kanikan bari ya ito ay yos ta kantin ngar ti yos ni tiran kanin mokin te se bari ngwa ngay kan kanin mok Bahkan sendiri dokter ikan kalau mau kilang kai saja boy, ya kalau untuk ditayai, asara saya tahu boy, katin kan kaya kalau ngerundai, nah apa Tautaeka hari Christmas sedai, orang ada pun kan kalau saya sendiri loginan as a government, ada pun nama hari Christmas, orang ada kan itu berikan tidak, sena kiberan sedai, ya apa tu kan ditayai masih, saat itu ya kan yang ikan sedai. wan bukan am sira sate
Ora ba sa ba. Inang ni kaya tawa te Minita pa. Nakaka nang nota. Mentira pa. Inora ron kaya no yo. Pero ya kaswa ina no baina. Kai ina makina na paron kakawakin na yo. Ya kaswa ina no baina pa. E dai te to ta kapenya no ako. Ken nangaroy men na ta por mo pa. E po ko ya. Ora ba sa ba. Minita. Ano po gadi? Ay, Minita iaon Rairana, ano mikari temel. Kaya tadi honorable speaker. Sabun kami nagtapinan na tayo. Ang Katoki Aoraki kakamanangara ara accountants clerk tayo kami Christmas ako nigla mani kantun pero nang ngayon pan kapen every time ari ite kay bugi ari naman ang nako kantun through my Christmas pero to ka kain na account clerk apun te pegin na ba kay finance Mwakuri aro ng kay finance ngamet etaray ek necessary yan ek necessary kadende mos pare te population na ito sirangaw ayare ye yanangan katamero de finance ani pun goroy na ngatuatay awan manang ara sama may Christmas na kung nangan yun tuman ni karatuman rarik through the transaction kana yete kay estimaton goroyan karwang kay kono speaker Ora ba Minita. Kaben buwan ng select sa de. Ora ba sa ba. Igay daw di Minita ri bobo. Dalam te ka. Na de sta kay sa ba. Pai na kita tani ngagi te kay. Pati te era kwan kana kumani ye. Ke kwan kar ko te mani ye rom. Awan ye te facility. Ai ka ta wa de Minita ri. The communication pa. Iga ka te sila. Meron na yo. Ani nga usari de Minita ri communication ka laro na ba. Konan ko ako ayo. Kay ta nga saki. Ya akira kira na ni kiran teman. Payo. Ketira mo. Koran na idea o telefon ka. Hadi electronic transfer. Mayarin na. Na usay de Minita ka din. Men the communication ka laro na ba. Konan mo ako ni Bobo. Men na itirare. The post office. Minita. Ya sen kaya kan sa dahil isa sinura ano na yo kayo ni amata kaya kan ko te mani nakon ta ya korak kita nakon tay ke ari apun kan si ari apun ayaman ino ni bay kantun na akyang kay the process ari na da ta kawai ari inakon ko yo may kantun nakon ta ayo korak kaya ni agi ato busa sa ngay ta pinadera nga kakaroy ari da kan ko mani kay ngayari ita ko sinura andi sila kan sa dahil ako ga isa na mo niya Tato man ay rongay Christmas tira ari karo ko nako kanten ani wan ano kun taben de sani pun sugan na nga kan ito sina sigver da kangari ari to meron to chama da nako yan ko ra kari na tiro mo ye to na bari ani ben da de mo stop se dai ya se sanoro ginayo na nakita bi nan dai teknis sa ye na mga ari Christmas na del mero na ara ko na gaben again wa mate job sini mo na gaben pa na kan meron na ri ari tidak takkan aku mana ari inanoa sila kay sabay na kabibilan tamani derwa anagi sumi dana kan kamden de sa iyo sabay ra La sila karimin unti sila kaya nang panat boys bimawu o yore na pun mayroon ti sa tay timan na karinig men kuno ano tawan ni Maria te sa de Kurabat speaker ko rin ang kay spom one tete na ped tinga po ngayo kan isipan na kabauri no koy nakainam tayo po Presidents Minita tinitan te kay taratan tin ka pene kay narap mo ko rin kuno ay punta no ra kabauri na koy mi kan na ben bauri ayo te kan te usag may manya kan ko te kan no usag te sa peyo en tapos ite pita ke warele ke makana erori non te presidents ibosi kan pita ni kuno na kon ni kumen aran te kawe ni kumen kan erori ya kan ko na ben ay tan ya kan ko na ben ba e ban nagi pita kite ke roi ya pita kite te sep nabubusi te bubok tebe na kon announce te Minita de ke UC ni kumen kai pundang ponga ta turuak no kon naus menteng po
terang ke e wa ko ande ke te buboki na ko ye te te yo korap Honorable Speaker. Kurabasati, nakakakam sila giron the presence, His Excellency Tanas Mama. The presence. The Speaker ko din. Ikaita wo ti sati te man me nukunaw na nasira ke yo. Anasira ke wa yo ka kan. Ko wa ya sando ko ti bubusi ya yo na wabis tapi wa ti rikin nako. Ya imara ra inaron piliakinan makuriana. Naron karawan ta kamatapai ata ka taupo yo an churuak. Na ya kau maki ya kita pe ya yo pa na mo ni pai ya an kata via makurian ara Magbukan select sete. Korap Honorable Speaker ay ya kaito te presence na kaya kan konte te bubusi yo ito ko ba en kangay pun nake te bukan te seg te sabay ba taran kaya pun karaunan na na kaya ka te presence naron de ako kuwa pa ya pun rat ya sendo ko na office ya nang ni man ngai ya nga panana ni kau meki na kita beya pana mo ni paya ni katavia makuriana ito ko pa yo arang ni kanta ni ngai kain na rakawa ni kumeru dikira ara Minita kain te KUC on na rakawa ni kumeru bukin kami ngarowan natapot ara Minita ayari ito ko na kete bukan te segyo ya pun nanga panahon kay tawon noni makina te presidents na nakita beya kena anak po karon te terayo korabate seper Kurabati sati, the presence. garabate matatan di sati ya kada nek teman me nukunaw ya kaskway ro bas no no wabis sa ya pun ka kawon kan jobs ke atawari ki ma tabon makuriya ke iri ke ma yo saben ni karikipai ibudin po kan na kanganga arab makura ni kunaw de tayi naron na niyo sentera disisira ki ari kin kaya pun po ngata pa man pa ben mo tanga abo bi ma era bate te Honorable Speaker. Kurabati presence. Sati iraw na nom. Sana ko nila sila karimina. Ano naman na tibubuan of gina wanua. Ayo rin naman meron di sati teman na akarinia kami Christmas sa akantot. Honorable Jacob Teabo. Di sati. Kuraba, sabat. Ayo, sila kikuna nga Tautaeka ni kaparapara pa ni nga iro ay tatay nang tuki mamatin tapawa yon Christmas. Kuraba. Nakakagam sila kiron di minday bukin ti Botaki ni Mwakuri bukin ti Aunon Rairana o karikirake ti itinaniku Honorable Mikari ti Itoman. Temer? Kwata ko may wari Honorable Speaker. Ayo kaya kan ana sila kitamen na sa seti may Christmas. Ara po tabi o Christmas, tabi una pa kanton. Te isis pa na ko meron, te mamakain kaya kayo pa na po kaya kaya ni sila para tabi o. E kanta nga ki, panarangin karikirake, kaya ko na antuki, metin te pawa, ang kanero ko, onsa, ang kaning makina pa te kawukan saan raita, ani po. Are kanta nga ki, roko na rapen ang tiriki kayo, kaya mo ang tiriki, anero ko. Kwa ito, Honorable Speaker. Mon bukan nam sila sati. Kuraba, sabat. Ika ito wala minute na nakaya ko. Ako, sagi kakine. Ako di ba ito na baron ito kanga yung Christmas, yung kinimetin ito ba? O, sagi na ba? Taraya ba, ito ba iya? Ay, sma kayo. Pa, pun nang inibirin ako. O, ako, kahit ito, ito ka ba iya na nga ki. Ikaroy. O, tira na nga kaya rin mga rin kaya. Tayo ko singarot tayo. Manuwa tara. O to amin nang muli rin kasana ito. Masito ko na ero. Ano na, kangayo wata ba wata tuwa na mo. Mga mina tuwa. Na, pero patakaya ka pa. Kaya tarakin kayo pa, tukin tiri kayo. O nang ito kita ka nga ngayon. Tepe, iyang huwag tiri kita kiyon. O, nakiyanta pa. Ayan lang imamere. Ano po bukan nam sila sati? Bukan daw sila sa bay. Pa, Teabo mo lang sana rin kakaputawag. Kaya pa, ngayon na rawawa.
O anangin mo rin. Terang kay bukan sana dia agi kanda nga di panel. O nakamagrak. Paano mas mayaron kabuan nanti on Christmas di sabay. Termina. Ko to me weri ki honorable speaker. Titete menona ga met pa. Age ano pai age te pai ya karike ti ameta na ki konan ka pon pai. O be ga karika giron ti ameta ana ye to kia ana ye ne pai ten ka pon pai na non ti taina met taina. Met te pawa akonan ga dan ngagi non ti taina met taina. Na pe ke ka pon nai tayen pa. Ayari enak teraki Christmas pa. E apuni met na pete pa. Ko te kangangan. Me Mwakuri yauri nix. Ana ki ra romet te sate ke. Ngai rasa maka iaon Christmas ya kete pa mak ngai iaon Christmas ke. Ngai rasa na maka iaon Christmas emete ma pun me baru pun takanganga sana. Tanda pa ko pa na irawa. Pumura ra sana tanda pun Mwakuri na pa arrangement entes. Asa mun ditek na makampana ka pumura. Ai kari kire kina narun tera pubrana arpawa na ko dan tau iaon Christmas. Mangana tau pa yan ate tay ngai iaon ye pun kari ke Tuhan na sana ide bukan Christmas. Korap speaker. Mon na kawan bukan nam saya kesati. Berapa? Speaker. Yang ini betul bukan nam saya baca saya betul bukan sana dah. Asal ingat di sana kita sana. Ngai apa apa? Na ayah kangen apa bukan? Ngai ane bukan kita bukan orang Tautaeka dia. Ayah nori apa? Sakit dia kamu tak pakai doa kamu tahu dengan anak orang Tautaeka. Tapi tetapi ayah ni balik pun orang ada bodoh nam. Akhirnya pun ni ayah ni Christmas. Tapi lagi, naris terbikin dia yo ba, bukan kabibitian orang temel, atau karikirake ayah ni Christmas. Kita tahu kan ada Tautaeka dia yo. Pa, orang kira bukan Tautaeka yo, main tu kan tidak dia. Korang. Termina. Ko ta ko me weri ki honorable speaker. Era pa na non te seti. Ka ka sugati to ni megina ka te bugina ki ronte a terinix ar punda pente tapena yon Christmas ya punda pente Tautaeka. Sinora ya kaina. Atang tang kain poran na ko kai tu kiana ko meri te ta council te Minita sa punikawan na rapawa yo mewo met ke an na ko sana ko yate na ke tanu pa ko yon. Sinuri pa takangangan. Sika ko wa sagi bidyan ako na ye. Ngayon may mga yon Christmas. Tuwi ka na ako yo itige Christmas. Okay? Yagi nagyarik. Siya pa o Christmas. Siya pa o Christmas. Okay? Yagi pa perigi siya nung kunikipas. Okay? Na sinura takangangan. O ngayon may yung takangangan. Okay? Akawa kain poran. Okay? Imete ya pa. O isang house ako rubog. Tira po kaya kain poran na ba ni imete te pa. Okay? Ya ko na ba ye de speaker. Mare kanora sinaga tanira men te bukinat sana te bukinat bangair na etawo sa robo askiberia te minita ye yara ka Mwakuri an ka kairi bana ro sana ite ka pubra sikani nga da ben tiri ke yo are ne re nga giro ya ka Christmas si te no ro kon te kai buke Christmas ta container e beri e kona naga September a December akana ya giro kon December yo atana na kon tiri ke apu Makanero ko inanon dito pa takaberan kontin atau ina to kaya gi sakatayin close our fingers sa taro ba na ko nandok na te Tautaeka eta pia kinaya kay no kain Christmas di gion te pao ge simena dari kia sinora ya kay no o eskatayin pero mamiray ge yari naraw nanon te sate apa te Tautaeka yo pun te pia kinana betis yon Christmas sinana ko naikan ge imena gi apuni meti yang dere mga meti imete rontun ya mga ganun banana ya mga tabagya siro ta kita kanga na etaw sa grupo na isara pa ko sa musi ko de minata patient sa kapenya ara kora ay sang giberia ang ano bento kaya kanga at putan na asa ka para ako yakain Christmas ngabi na meten pa si skavena patena non rinano as bubusi kapara na rapure na aski yakin ay da subon mi ka yon Christmas akiri ga pera itarikin Christmas kora pa speaker. Kalau ada minit, kebenaran bukan nam selek
kaya ti bukan nam sirak sana ko na sirak karimina sirak kaya nang para tabu ay sabi na awa ngayon rin naman meron di sa ti menakan na may Peru Honorable England Youth sa ti Te kurapa te speaker mga ritan panan ka maudin kapen na ko ya te presidents na Minita te ritan ta kaitara o ipun kailan kapen na tanti ni ko tagi ma kaina mobis te speaker non da maron te ngapong yo na tang te tu akam na penin maudin o yo kan long ta kan no sira ki ye na tang te man te ina ina no ki men terapata dinano i tang ni kainis na kamusrawana men na tabu no magurin ko demos ay konagi de sa maguri era vanira non demos yo kira ni ye job sini kam maguri bugin bokan ay tuangak ay na tapikara ke na konte powi e bugin ka na toana au sisirak speaker akangai pa yerang ka na konan ka torika ka na mustra patay Atira bukin ang kaya na memere na ko na te Botaki ni Mwakuri ka na tua muinte mos rap. Kurapa desati nakakaya kami sila kiron deminday bukin te Botaki ni Mwakuri bukin Mwakuri kira-kira kaya na iya ko na pa'y Honorable Audia Kisina deminday Kurapa sa pede ay iriti mo mete taru albonral sa ti o ikan magin kapene sa kamaru mo ti honorable speaker president sa kanek mete kaumen Minita ti tiritan ta kaitara tante o tanungan kapen tayo Naranatabu akan ta per meuri o yo an kaya ka Tautaeka esa po ta Mwakuri ka ngot sa tang kawaina yan desua ay din ko ya ibukin makurente temos kurapa sa pede man bukan nam sila kita setiap orang ni Kopodong ako sila kita speaker era nga nakatorikakaki ano mustera pa tayo ano trapunganan kan itera pa tayo okay ena iya ipunganan ano kaya tang imuina kaya nakir okay bawan daw sila Asisi ka kaya ng tangan ay sagikan ka pura pa ko kayo tangan titwa. At kaya ka sa nganak, punta ka gini kaya katuan. Napusiya ito minita. Yan kaya nari kayo, nga na iya ka para na irona. Ay yan. Kaya na nawarere ka na ko na. Ano naman ka na ko. Yan titwa, tuwa na ba? Yan nakamatuan te buwi. Isikan mo siya ito minita ka na irong na irona tayo. Deminday Ako irapati sa tiyari an bukan na sila may irin meta tapan an kainis may ti son Mwakuri section 131 ay kadilek pa yay ano right the party ariek to kay na piu to mos ari is not mentra ti arbitration kurapa sa ped kawan bukan nam sila setiap orang ni The speaker ay takangang ay tan magurikin ay pun tarapuni at tarik tan tereba ken ito nga giban na imeo na konta sa korbok ay imeo na konta sa korbokin kapara-para pa yo hawak ito kaya na ko ay kung kaya kagina munto ka ko rin anon na wala kaya kaya ito Minita pangay ka ngayon ko nagit sa puginaki ko nagit sa kamaguri enariya na nga nagini ka doang na angkai kaya mga ekstrong ulo meron te Minita. Iya inamatan. Sa buginak ni kakya nanon. Ena mga orang na piyo. Bakit ya piyo? Bakit ya piyo les andik. Niyen kaya tuang banang ina kon tubowi. Kaya sikan bukan tubotan namata. Pawayu takakan dra pa ko tan magure kaya ana ko men nakya kaya roy. Asa na siya te Minita bagay kaya siya na sa magure. Asa siya te presidents. Ayari kayo. Awakya po nga na nararitak na yobs. Ang game na sa ginakamay. Kaya sana pa kaya yakarawan na gano'n na wamat. O sa ro kay. At kaya kan ko bunno to presidents. Ya ki pora ya nakakata Minita. Nay tabi kya. Ikatori ka kita mos. Ay yan nga na kaya ena me media na kunato Botaki na Mwakuri. Ni kamatata mos. Rap
Emang ngora. Te Minita. Ko te ira pati sa te ari na district ati kangayo ko te roi pati trate ana sa te sa te ya Iya, sa te ko rin. Ako nakaparabo lang Minita patang ay apa nagi. Agi Kamatata te Minita. Tani kaya. Nakai ta ko no pa yari. Amon te tere usirang ay pun karawan katea. Baya kami nora kaya kagin te sinak manan na usirak. Ay nakaparabo te Minita sa gambur. Yasgan nung Tautaeka. Wanan way tan Mwakuri. Ay haki kabong na yan sirak. O ayun na yaman kaya kaya. Ayo kaya tante ka asidinek na yapira. Pongan na ray kaya second Tautaeka. Nasinay ng tangay la. Pasek na pasang kaya kagin na pa tayo Mwakuri bukatan Mwakuri. Ayak na mga Minita. Ay sirak yagyota nam sirak. Anto ko aban nakita the speaker at the Minita ang kaparapara ay matray na nung hindi sirak. Awusi pa na Mwakuri kayo. Para ba Minita yata. Ayaw ko agad ako ikatire-tire ako. Ako ra ba nang kikayak. Meron din. ko en irara pati trate sa te ari na ayari pa yari ta behind the raps ibukin dia bukan te ana sila te sa te kura pati speaker Sati. Tanah ko narimin sila kan nampara te buwa wani pui metenua. Ayore na tapi kita sati akan ni kami inanoa Honorable Dennis Oisang. Sati. Apa tu speaker? Ia teno Rongorongo Mauri kami kita speaker me staff or president karikirake. Minita tidak tak ada apa pun kami ni kapan ni kamu kontak ay. Rairana tapo kada pera man Mauri. Ayo kan dia tapi kan usira kia nampana tu bawa ni Mauri tenu. Kainanuan manen tiau sini mereka. Itu ia tan Mwakuri tikirinik aki apo. Dalam tapoyak miang. Yasa ayau tan Mwakuri. Na tekanga so ipaka manena pa. Tautaeka na mente tapo alina manena pa. Ana pele mo ka saki au sini kapene. Ikirinik aki apo o kana ko kinepe. Manena to wala titai. Tabu busia ti Minita tapena. Ona mani bobogin ka paka mo poia tan Mwakuri ki sai aus. Tapate speaker. Kurapati sati ina mamakai ina kaya sila kiron de Minita ibukin Botaki Mwakuri ibukin Tararuan Te Mauri Katoki Aoraki Honorable Bootii Nauan. Minita. Hey, the speaker, aku betul ni mana? Jadi kita mapa uat, tapi tu meyak, tahu ini aku tahu ni mana tu ni kai unai ni. Ni kami the speaker aku betul ni mana? Ara presiden saya betul ni mana? Ara Minita aku betul ni mana? Aku betul ni rita tak kait aku betul ni. Orang yang ada nanti ni kami ni kasi betul ni mana? Betul ni rita kami makai nama mobs. Ika betul ni mana? Tiga kau rasa. Ara legal council. Sa Mauri na mon, tapakanta nita, hindi nga po nga mon pan, nita maro ayo. Ano kung napakain na pawari, minang kain na private vote, tapo ka. Tingnan po. Sa Mauri na, kanda ba na mon Mauri? Mauri. Ayo kakan na sila kiti. Sa tiya mon pan, nakarinig may nanos naman, na buto naman. Ira pa sa ti karikirake may nanos. Ayo kaya kan na nasirak. Ikukurin takin na nakuntiyaw sa iyo. Baya Tauroy o Botaki ng Mwakuri. Ni Biira te bubusi ayo. Kura pa sa bag. Wan bukan ng sirak sati. Dapat te Minita ako rin niya kaya ka. Kura pa na Minita ako nang puto naman. Ako po no kan nos.
yang sekolah rom te Minita pa koi bobo ke pa akaw kan na pewari ya saya Mwakuri mo atau akan inanoa tarari pakan mo yaman kasukai na koi mo ako rapat speak ya tu gina bega Minita. Ako raro pa na ba te anak yo na makain no sa ako te speaker. Ida mo te bayas kan Kamatata mo te rari ane aristira ke te sadia karinek mai no nos es roite anastira ke ba hanno ko akanon te bebai ro na karikirake te Tautaeka New Zealand na te MFAT ta ben te project ayo sinakate si te onoraki ang kan te apa makuro ke te kawa tapi nakatian aus ni kiribas anaus tenes te aus ni mesuo te en modo anaus na marak sanori apa ya sinewang at karikirake ayo sa bag ya sa makarawa na bebai de abo askangai New Zealand anima hamanan ang kanya karawan na naus tenis awan na biya tayo words pagana sa gimana na tayo yun na okay na Tautaeka ang kana sa kana yung kita Tautaeka ay mga takatauman ito wana ayarin kay sekarang pa sa Tautaeka New Zealand ayan na puntakin na bangay sa bayan kora pa New Zealand kora pa ay kami sinapat ma'am staff deputy ay kami sinari ni iri antay ni iri ang secretary Katrina ayo te bukin na Rongorongo Esa dia karinek main nos be. Orang ni orang pa kain nos. Orang pa apa makuro ke sekaroi era kini kiai. Awak kapet ni kain tani ngai na ki kakaroa te biya. Ke naus tenis pa awayo senang kapoa. Takari kita kan. Anang kiberi yang ngai kana ngau te ke omeroro. Awanang kibera aron kacente te payo. Awayo kapara te sebar. Isu tengah na pa kana kon te kawa kana karoa anaus tenes ke te nuot anaus mesu tenes wo tanga bona te buia te wana tanga te aus na mara ke te wana tanga te tero ki te kai no inanoa ni me bubua o te manipa ni me bubua ke te nuot singan ya te buia te wana tanga o te man na mara ke te words te wana tanga nanu na isua tanga era na kiro makain no sa ko nan wa kana ya katiti ba ya tauroi kaboan kain tarawa te na ieta kain de yara re de kuria ane kuria ne karawana pa yemena kain butai tari ono maru ane to misa yemena kiberi ane o kiri ga pele kana akati ke karikirake kai sakara para ngon Tautaeka New Zealand ba ere ke bukan kora sa bai ore ieta pan kapet ya ai mo kawan bukan am sek sedi kalau pada speaker pernah kia bukan usir lagi mereka enang kulina no kayak ngomong mai sinte temana dia napak ya hawatau na beta kana para peri tara beta yeri tayo na beta ni ma hawatau na kana para no kaya te ay te naki ate to New Zealand na te akin na asana ya bukan no te akin manina te karikirake kayo ya pun busia te Minita pakana mon pa kapakamu are ai apa na kia sai aus pa angon de anora rai te mane no nteia andana te to ni ngabung e pere na sa ki ni na kia ya mun gavine me te busia ora pa te Minita tio Minita ore ba bukan stek sa bari ade abun na tayo kain no usingan yang kan ya rita ki mete mai ate mai rita ki mete council e ka ko wa ka mete council ate mai pa yasa asa pa ya kan ang kan asa minna ba ya era nari ya aya documents ke ya claim ibukin ka panganda man yo ay na din nang ka okay tong kay tina ba te minute de speaker aya pubusiya na ba kay na makuro ke karaoke o nor ke klinika ke pana karoi roi pai e kana metoto dero ay na ti meto anaustenes ke ya auste ora ke den words to ora na ba kan tagi na ba ke pa yin kan na ba karikirake ke abu mura sa baire ke awana ona ba itandi karikirake yo the Pacific Healthy Islands infrastructure transformation something blah 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 okay kasi gawon dayan ausin no nor ayaw sinis iaon na be meta mera no may magin na koreta na mo may tabitu may ka para mure di ka ro Christmas na bueran de ray na ke na karo ke na Deus ni metang ba Deus ni ka koroi na ustenes na usin ni metang ka de great
ai award ena usile beni metang ina finsina ki te compound nan ke o ina mga solo la restaurant de honorek o ina nimna manestaling bukin dara yon sa baide pa na ngone pa kainis akan Mwakuri on pas nang kawai nano yanis pa anakan siguri kini Mwakuri on ibukin kati meto ande merlung yon pa tungona ta kanganga konang kan kan Mwakuri denis kana ko Mwakuri ya ibubura kay kunora te tai tangaina on tebong kunora titui ay aneng to gay ono ngana no yanis pa na sigu kay aneng kan to ngono ka kawo gibugia de anda yari ka inde tanti ni ka pen pa karu kono pen ya mogor kurama de speaker ko puten mane ono tikiro ina mga kata kanis kiro yan kurapa de minta atarana ya pun ya katoto metana te sati ya te bedna karina ke mengonos pa ya kabena no bokan de sirak na ano ko tilitan da kaita te sati jaman na korne me yap mam ono te siri ala ambon te sati Kurapa te speaker ay karapana sirak te sati me inanoa ay sikan bubusiya de Minita pari ina petenan klinika dia katia ke on pere meme kaya kain pere to at bang auto ikan sirak na be bin manuk pare pon swahili na be na klinik ay kaya arin na be pokonte ana karikirake ay tapon sita kami to ayon na ri ay tabay ni metang kurap de Minita kita kan bon sirak isa bani no onde yesadi kan de mama bodo nain ena ana karawa kina nam bubusiakan enang kakawa ki pa na ro te kamerung o te pai nora ki ron te ki bas enga ngana sentaire ke to pare taio ke to yutaia ena ro ko iroia ni kapen ki iroia sentaire o iroia yutaia ki sana na peren ro ko iroia na ona ki ro me te sati na wa ba na no be mame mau staff nora berto ba ye ta to wana kai berto ane karaoke o sina no be nora na manuku pa nang kakao ke na ti ano nora ke manuku pa ye jau sare mina ka yon tirik me ke ki kanga era wana pa na ri ne ben pa nora ke tu rumane ni me mina tirik yang o diki nang kakao ki misinari anata pun ikapu pe te kari sa katurika ibugia misinari ki ana ri ne ben ye nora ke yonus pakana ora ki misinari ke katani nasia buya nasia anak kana ora ki pataya ayayang anak ki barakina inanon manuk anak anak kamerunga kita amaya kurapa de sebenarnya aku betul mana enak di rumah de setia karina me ya man kurapa de minta ya sarriganan sanana nora rimina nambara te buano bime de nuo o iore na mo meron de setia karina kita man me Christmas kantat ano Jacob tiam de seti kurapa sabat kangai te kan osrek si to wana te misin bomare ben te bangi yon Christmas te wana te Tautaeka ne ta ki ma te bangi bukin karikirake te misin na yo mikawa ki apura yarikin tonton kurapa sabat en la gamsra que de presence His Excellency Tanas Mamo de presence ikan kawo te sati te manna karinek me Christmas o kanton pa ye ta kawo na itiem ana ko Christmas ino nta na makaina yo ara mo bukan nam sirak te sati kurapa sabat ay kaita wa te presence taan meron na narita ki ma te bangi te inset yon te sirak ayo sabat ma bukan daw sirak sabat te tiya ma po wari ang ko doon naroon te kita kauwa inakatiya ki dakawala te sabat presence era pa bukan srak ate naron te ana kain bayri te inside bank ena pun te ina pa yon danton kana ka te ana srak sati era kawan bukan nam sirak te sati kornek kurapa sabat ako nangin kadinya kilo sabat Sekarang itu warung tu, arun cerita ke you nanti, te bank.
Ma oi no te baka sta io ba sagi. Sai kanya no yon dun. Ba ye kawa ke rang daron ko dun. Ato mai peso no ko ponik te maranga yo sa ba. Awaria na nga dun si bukin kan ni sinda nga. Ina so sino ko te mani mai. Ma nanu na tawo ni sinda yo. Inagi po karon tabi kan sila. Pati sila kanya no kin kawa agi sinar kun dun. Tira nga kayaki ko na garawa ki kan yon Christmas. Naroon na sinore yon taro. Yay peso yay kawai rin karpuwa. Ponik sabay. Yay tira nga ibukin karawan na iyo. Oriate the banking tayo sabay. Very sense. Era pa bukan siya, kay kangapon namin kaya na kain bahay dito tank. Ya katayan butak ina komentaraan ni ATMs. Ya katayan na nakan niyo am taraw kaya ya ben butak yon banda ton yon way. Anya anang to kita na ni ATMs anang ben butak banda ba ari te pa iya na anan ni pupu te banke. Ibukin te ari ako na ben kaman na iya pos po pa internan store. Jadi kin na pun te buman. Ako nang kain na ben kamera na ya kat puman ken popay o ako na ben puman may pare ako na popay o karawan na ba kanga kan to wabi ta pun ya kapene man o butan mapi ereke kiran te ya sense ni kiran te popay kanga na kanga pun na enga ya na magi te bank ngata yan ni mai ni na komen te TM ay kata yang kain ya sinori yang yon tarawat ini inan apun nanya na bang kaya kana sila naruro na ngayon apun nanya na kain bahay yang kai waking kai di bank kikana yan ay bubog na konti sa tiya kananya Kabinan bukan ng masyarakat sa atin? Wala ba? Sabay. Ay katawa di. Sabi na station na Kamatata. Ngayon ang inukokoro. Ngayon naroon na tara na. Ito ay wakin na ngayon ka na ngayon pa. Ay yan na. Ano kain bad ito at ibang kayo. Ngayon ko rin ang inukokoro na. Ito sunori ang napay kayo kariki. Baka na sunori ang PC. Ikabun din rin na yan na. Ano ay siya. Ano sunori na ito ay iyarik. Kari na kita siya. Minyan ang supermarket. Kari na kita na. At awanin kayo. Tanda tayo ay nanging kanya nung titiyam na. Karang ngayon, tiraroy, tara, ilang pun kasko kita titiyam, ay nang kaungagi. Tif boss, ke tabo pa into credit card. Tiraroy na, anak tara, bank. Payong nga, skapara ano ko yara po doon, payong nga ano yung mga tararoy, tawakira. Parang kayo takan dyan nga, ari yung mga inunan tabakin po man yan. Para sa ba? Veces. era pa bukan sirak tapos nanya na ba pa sirak ina ba ina na kung di bank tapos na kaungalik di bank ba ina karo idi ki na ana public consultations and awareness programs na ko yana customers tapos aksiyon te tarawati na ina no peso ayan na ba Christmas ito pa pun nanya yung sirak kana ekara ko te meruro at ko ngora no kung di puton na ang kangaan yang kaya na anawagi te bank ay katayan tuwawi metananda tenan misin na ikay nang kaungay tenan bubay through tenan credit kanga means ke tif boss metan credit cards akan katayan na beto yun wotara kiti te botan nam te kiribes tasiyan na beri kita na pun kokoruan ke pare ke tenan facilities mayon ikay tenan supermarket or store akaungay na bubay tinanong paye ka kangapain bobay ka apo ke kwag bobay te man ko bobay te credit card me dari ari suko baka ngata be yang anti seti ari pasaka tayo ni pupo kin mga karo ko ri kitong ro te bank kana ibon karawan na kongora ke na public consultations na ko ito po tan namin Kurang lebih sensa tenok na sila karimina na tebuwa tebinawa tebuwa wani bui mai suwa
ay naman meron din sa diya ka rin nagdaman may beso, Honorable Joy Freddy. Sati? Honorable Speaker, manin nawakad, saray sirig baran ka Mauri, iritay na makain na bew, rawal sa di, unay na kitinmen, unmane unay na beso, ay kung kain beso, di kami Honorable Speaker, ako rin yak, makain ng taipura, di presidents ako rin yak, takawumen, di tabo kami na ik, di Minita, ay kakam ka rin yak, diritan takay tara, ako rin yak, apon ngay tatanti, di kakam ka rin yak, ay pun tanong rayon kiribes, amorara, awat makuro ay beso. Sa kami ulit tinga po ngayon, kami na benin Mauri. Ay brain, tapi kau sisiragi, yon to tapi ba, nampan at buwa, warik may suwa, kangay tayo ka na. Nabubusiya rin kita Minita, akarinek, hari tapi na, paitira, nangan, to pa, kayo na nun tayo beso. Ano ko, ningay, ibukin ta ka nga, yon pilidakin, o timeton pupukan taste, mente BUP, kaya kakowa pa, ay punta ka nga, ay mga kaitara, mga iausu, tausu, idarikin temeaw, nagkatuapong, kurapa Honorable Speaker. Nakakagam ang sila kiron di temere bukin Botaki Mwakuri. Mwakuri karikirake katimatuan kurahor Honorable Tiki Wataras. Minita. Speaker, ko rin kahit ako di sete yari na timen na may peso ibukin na siraki o iyo kaya. Kurin tiyakin na ako di sete yari Maneaba ayo. Payasa mi Tautaeka rin na kampana PUP ni karo yaw wadi tay ka wadi ken pontage man tay ari mo ta kay diri kaya nako ni karo ko di tay yo. Anak panentay pun ni peri diri kayo. Krop speak. Man bukan nam select sate. Kurapa Honorable Speaker, era pari kiti timinitan na kaya ka. Atau napun kaparapure pa, ipun timetuan ay sila kayo gina, ipun timetuan ay takahang ayo. Nakoy auputan no amet. Ito nga mga pun karikian ay mga ogi-ogin na usisira kayo. Napun timetuan kakatukan karukwa, ipun tugi kayo nanoiya, meniyakang ayo. Ay, yasan dapat ka na the petition, ipun iminan na mau sa iyo. Ay unuwa tanga tapun ay ka sign ay era pa Minita beto esan Mwakuri na rusia ti Minita tira na esan korona kami tapay yon road tagin mauya usu ibukin ti takang ayon yon peso era Minita. Kurapa ti sabaya era pari ti sete may peso na sila kaya ta ko way okok. Mata kanta yakinangin tekere kanta ngayon kundara ana no review ti PUP ere sen katen ka giri ka kar ki pontes ke ko bari na tagpa pontes as pai nang kai to kana sinang tara ka ti PUP ya ti Tautaeka enang intaraye ti to koraka ki mainan are sarania skarinania nara customers di PUP patinan lifeline customers are kai pun koraka ki sinoriya pa apa nang ngorere ke mesin na yakar ke mane mai sia to koraka yo ke mon wak na iya na konte mai sia yakinga ke sira mo angkai skule yakin na ba ero kun wo ta pun tenga mai sia kasta masai kai ada na kai ndar yakin na tayana ko pun na ta kita tinana grassroots people ato ngayo ta nang katite yo na tisati yakar ne kana ngaya na kai ya ke ta pun si taura ti peka wore ke kame awi ti tatin anda na rik me ede kata ringa pa nara ena kira ka yemi tan te monta yo sangani te bubua te kilowatt te na makaina ade na kame wa yes te kanerio te bubua te kilowatt kan asa sina kan te rate yo na rik sarani yo na non life customers non life na te trangware te lifeline non lifeline customers ke na inanon te review na ita asa sa mga ira kere kiti te wari ay mente bubu na konte bubu tini bui na ako na nakayanga na kita rate te pimen me what sense into 1 kilowatt are na kamanin na ina nto 1 na ana diyon nang gaging ko te bubu kay sa karakarik na konte bubu tini bui are na kandan nga pa nito 1 ka ngaray bubu kina ko yete te kadinan na are na no ka nga to pun ngori kina pa ayakar ka mane krapa mo speak animo Kawan bukan nam sia sate. Ko kahit Honorable Speaker, karabati militan na nanakyak. Ay ko
Are ibon ti meto nugig de siraga yub kina apon ti meto an roro ko obutan novel na ko gin tangi ayo. Ngayari napon ti meto an gakawin yan akong tiyaw sa iyo. Karwat tayo apon daw gayon ano ti gindi siraga yo. Ti nakay te giniya kay apon na obutan novel ta. Angay tabi kay ay siraga yo ay yakang resak ngay mo apapon ngay aneri biritan ako iyeng mo yang araw. Nakay pun nanataan Mwakuri na Tautaeka. Pun praisement niyes sarili apuntaan Mwakuri ni kapit. Gana ko bukan ng sirak sa tiga. Okay, parita na yo. Tutan na rin. Ti nakay apun ti matuan yan rotag. Iko na ti bukan ti sirak. Iko na ti Minita karikirake. Iko na po kapuan taste. Ani karindan na nakatahuman na akong diridigan ako. Dahil sa pun gawin niya na tubusin akong Tautaeka. Ni karindan akong diridigan po na nakatahuman na kita na supplementary kurap. Minita. Kurap at speaker, ang hayata ka ngayon matatarig na nasirag di sa team episyo, paano na yakin ang intaraya, kurap kaya kimayin ano, arito na ang grassroots people. Paano na tayo taraya, kurap kaya kami yonarki. Okay? Tinan non-lifeline customers. Ada customer kan kaya adia o yamita mentipu buat ini buat kilowatt nuerak. Tahu makan deh yo nara yo orang kan kang ngatin na sirak di sati ya katain ni katam na ya. Ano na yaki pesa na sirak itu ya ki mainan. Atau na ki mainan no. Asan na trace kay naro ya naro na restakin na asan tupak. Pare siti bi mel mewa tara kita tibu tabun na ya yamita. Itu wana tena makai. Nano nakay naukanta nga naukataw-taw na sirak di sati anangin daw ko kinakay. Atau setelah terang kan tekanin dari yon lagi. Ada gagain ko ni mebu the sense in the kilowatts ay sas ang kaysa sen kakirake no ni mebu sense. Okay ni mebu the sense the kakirake. Okay ako tati terang na pupu kita Tautaeka na ko yan nakay na tangina kaya para bunti kos kundi sila kaya mo may kaysa mangusan ko ng cabinet ba kasi kako pag nakota na baka ngaron na nawaki di piuwi na kundi boton namat. Okay parang kay ditayay ka na ko tari yapay kay dari kita. Okay kabuo kitiran, kabuo kiti, tekain na ko sinano, kabuo kitis. Ngayon na yon kilipes, yon tarawat ina na may peso, si kabuo kitis. Ngayon ti biubi, ipon tokari ya tira awata, ni Mwakuri ti tekain na ko sinano, o ni Mwakuri tiran, apay kay ya free. Tangyero na ba, akabuo kay, at ano ko wang kanyan, di pa sinakunan ko wala ni kitis. Mangkay ti tayay, ti biubi, yung ina kay na, pare kane ero ko tare bon ya bua ka takai na ko sila no kari kay te men no la riki pa yon dak kasi kagin de mga puno ta tira de community yare akan ni kapane iberen ka po ki de biubi na kya ana kare kamane de biubi me gay o yoron de veteran naran kay tiran de te yakine ko muri yakine karo ko tiran ikan ya karo ko ikan tiran aki sas ne de biubi tiran ayara tanan kapane man tanan operational cost mungkin the sewerage ade tiran aperen tura di biubi atbe akro di biubi ya manani karawan naikai manen teaser ya karakia medio ya customer sintes ya reko wai kai kanga punti tamni to wana ye rakan nga mas nakarawa te structure po mga katiyan uniform pasinang karawan royere tanang punto ko sita yere nang kamana ko gitiran meti takay na ko tari puri raw na takay na ko sinan punto di to wana entity ana punto ko na pun self-finance atau di taste puniro. Pangan nakiyang na kitipedin tungan di firm, okay? Tungan di tokenization. Mako era pa pare kay kanon na nawagi di tira. Tautaeka me. Ilarigin na ba ni sa babae ay tibas ko rin na bang kayo sa randa pati ari sa katiyang kay install tira naus. Tabayad di prepaid meter. Aki ang kwayo. Ang kay katiyang kay gato aki tira mwenga. Ito ay nang liban to. Ay kanta nga rin. Ko ni ko nang gains ko na miss. At sa pare, ngayon mo ni-install ba yayo, ikatiyan, karawa wana rin si Puniro. Parang ngay, kami tayo nakakakakin ba yayo. Kami tayo rin niya au prepaid mita. Ay, yakabota wana pa manamakay na kayo mga na. Pagkakarawa na pa kangati, may siya nang pupura na kayo kurak. Make sure, tepam ka na itang siling nga tepam. Kana titaw na niya, defend, kung kita na miro, siling nga mi fan, siling nga tapayari. Okay? Ay nang inorid sa bahay ba? Tinipo 8% au deduction man na umita.
man namakay na may may na rin kaging ko the prepaid okay check may may nang ko kapara may nang ko the postpaid kaya ko pay mo na ay mo na yan ori pa tinipui ang kaya tabi kaya raw di taxi ba ya me to pa na un guys para ko punta tara ba yari ngato nga po nga ino ko nora umi tari ay si may sinayo ara arais okay kamapon mga yara kaya mga nang paisi yata ang kay kang araw rate of consumption yaran na ko ngayon kami kainti tarawati neno na peso ari yung mimita katay tatara ami ba yan ni katoa pong kitaan katoa pong para ko ngay kaki metan na metro ani mo din ayon ori yan kami ko may upa po interi metan na metro kanin nang usina ko ay taraya mo ay natay ang kay kanang morning apong inorya akani yung mga pakantay na mga norya pamay sila ina kon depongan ya consume depongan yari to pa kay tapira naraus pasinang dia control arais the efficiency okay ayo to wana na pakanga sexy te mena sinatarana paron kamenan tis pare kamenan pun kawali kinda pare may kay kanga tabi wa kanga ti tispas pa ko imti tisati ano ko yara boto na amti taro may kay kanga tinan pay ka sto ba ano ko nan bukira nakaro ko ina ko na tage dari sinakawali kay rais ako ra pati tisbi kabinan bukan nam sati ora paron bos pika ikara bari ki minita pa mga kauringay di au sira kira yo ipod na ko ya kain the grassroots babon so ito ba kay nano yan di tayo yo ngay apon di metuan so ngay di ay rara pa rin di minita ka rinek pa mga kauringay padi to ko ya pura daw te yak de pepene o meroro na re pero arap sa bunti metuan ngay dan kay nano bigin kay nanuan di bukaran days ngayon daw sa pun busirik Tautaeka ito yung mga kapon kapeneri ka na ako na nagkakaya na nga ibukin kayo na nuya araputan na kami tayo piso at ako tarawa kangay daitan au sila ka rin tayo mga pun kapeneri ka papun bukan na sila ka rin may mainan yung kulat di Tautaeka mga rinanuan buka ay amita di kain piso ako tarawa nga rin na ng katauman nakon tinitigi ako kurap Minita Kurapa di sabada na o tasa mga kaiday di kaki di seti mga yato panti the grassroots ke andar na rite akin the grassroots kang sesa nang ani to rate tibi men mewa the sense in the kilowatt kana ko donor ang kaya na tarif gripes met bitibik tibi men mewa sense te kapeni en poro in bitibik and the price tibi men mewa the sense okay and the price pa staw me subsidize lo ya ke pu murik why sekarawa yo sekarawa yan re ang ko po kay na ke menan ay do tibi men mewa tara ndina makaina kitibi merwo wan mebu kana ero ko mitan tibu bote ni bu te kilowatt ndina makaina anda kana wana paka tibi merwo wan mebu anda kana ka ngatin na isti the grassroots amita ke men yan the grassroots the level ay ke tera sarani badan lifeline customers anda rin dite akin de kana ko siya tinga tibi ke tibi men mewu science te kapenen wan direk angin kay the average tibu tabul science ke tenwi na kon na bu science the average na tibi men mewu science yan wan direk yan ta kana ngarsi sekate ni poki ara amita ngai akito abu burar kara kamane sta mo kay mesi subsidize ora ke amai siya kay ara customers wo wa tabun denga ay tarawati na no ay sinoria pa ki pari the condition the way you speak pakana tin na mita ako pa kayan timo wa tinibu iti te kilowatt na makaina ibugin tenu na makaina ang kan sa mga kakiri ko nakon na ko na mga riki bati te kanang ko yar kain na yon na riki ada ta ko papay nang ko kumin ko te karina na riti non lifeline customer ara kumin na yon timo wa tinibu in wera ka mita ka to na makaina makanya yang ko katayin ka tamis na ako wari ka na mis ako ko amidan tena makaina yan tibu buat ini bui ibugin tenu na makaina ang kanila sa automatic na ba namkawan na makaina kanila ko akisasa na kirti tisasa ri yon rin ma buisans pasasa na kan de meli sense yo kang arangan na ben kau ngana no ko yar customers pa anakatin ko wari ka na kami nanti sing guys norio ba to load yon patient ka pong nanti sa punay ko ra yari si anda kang atu ko na arang me ko di sati ara bare pun ko sa ko de Maneaba sila mga punong usan ako dito na Tautaeka merakanta nga at ibig mo ko sense sinangin lang at tipupu kaya ng kura-kura na ko yara ada consumer sa takadinan na mainan kakawak ini pa kung mga bukin kung ngayam grassroots customers pa akatin po kayo ko nagipakataya yung manang titira ito ko na ngayay ko na ikaw po tira
ayami take terangge pun ko ba pun kai kura ye bare aga pene ya mone to wana titai si to wana titai ke pene bete bugina taran terang ko na ke to antera ke awari ari to wana makai ne ari ke ba ya kanga pente ta kan ka ngong no ko yara ara poto name ta ba ai ke yara pun tapi ya ke ko wade nang pun free ka pene ta ke te pe ko na ka pa sina ownership na ba ye ke sangana ki yan mu yang ada pa ko patis ke ko patiran sina Tararuan Roi pare yang sustain itimeto makurina ibukin te poto nome tadi kamu tak kurang pada set de speaker kurang pada kita set ya kurang Rasanya karimin sila kaya nampan te buat nggak metenu ayo ena te pakai kirun te set ya karena kita nanti makin ono po pintu kasa seti kurang apa ono po speaker kaya main na mga te pakai usi sila kaya nampan te buat metenu yarori me Tararuan Te Minita ni ko tagi makain na pera magin mga kamauring kami noon tingapong nga tamaroyo kan beren mauri akain kan usi sila kaya nampan at tubot din metenu tesbige ako karinak noon na makain na ikanak yay temen na ana sa Mwakuri to Botaki na Mwakuri ibukin tamani ayro ko yuan na pera magin kan bisiya Tautaeka Tararuan ibukin takamananga ayo koraba ano po speak nakakagam sila ki doon di presence His Excellency Tanas Mamo presence kan ko ngwa ti sati ti manna kadinya pa kamananga ki sa Mwakuri ti manna ti Botaki ni Mwakuri bugin ti mani na kumakin pa na Tararuan ta kasin ta katak ikay ni kainis ma ta kain bayri iaon ta kasin pe arab man bukan nam sila sati korabor po speak ika to de presence naroon kaya kan sila kaya sila kaya na pera magin te ano po speak iteri pangayay ina ko ba ina karo at ina Tararuan ta kasin pe sa bayri yay kaya ni bayri rin na irina pati sa Mwakuri yo to na po siya de presence parang kaya po nung orana baka na pera magin Tararuan yan ano naging takay ni bayri ari na Tararuan yati sa Mwakuri yo tayo korap presence era ada yai kain bayri bukin kapongan akin doi ti temani pa ena pun ta ki sene beroi ma aron ti takasin naron nare ekonan norek ekonan nakita una be temani ibukin takasin yani bukin na ba ta pun dia na ntabetai ekonan karikirake tena no wana be pun iru ya kan job sen mana ba taka tau ya pun se takatan nga na pun tau teman makana amang adik kanga nga ya kita teman ngayari ekonan kan nenda na emang karawa kita kami tepai ba ena pun ya rang kai ekonan dik yari ngayari ako na mwaki cerai ka kariken kami tepai to ko ina pa kanga nga pare sa tati takasine pun ani meaun ti kilibasari yo anda mari sakitang ini apa na tuki na yari kakawa ke yai pai ka anawaki kana norak ti kanangan katokan kanganga ngana yai pai ka asandik tawa na poka na sila kiti sati ya kadinya enap kawan bukan nam sila sati korapari ka ang puspika hirang kahit uri ti presidensiya kadinya kahit ayasan kangan Kamatata ri patarari ki Tararuan dokonte sa Mwakuri are asan do yon magin kabukan ti sila sa pere bare punyay are sa kasin are pun pun mena yon pera magin kangay no kawag parang ay tos na puma to ay ko karoro ito Mwakuri ti sa pere ara tan Mwakuri kay ay ara kang toy no ra ba to ayo to pa ina ra kenet sa pere tapos siya rin presidensiya karinik nga rano pa kunan ibubuk pa idadikin magin yari ka makura ki asan ka waraki
irarikin te narunne imanawi na yot sa bere korap Yes. Era pa bukan na sila kiti sa di man na kanina kami makin yang iya ka naron turong no nga anak saksi makin iya na pa yabman iya tap tuyam yang iya tarawait ay na tabi wapa ki kanga joan kau iya na panda karaoke ay na ko iya para kanga ti Mwakuri wo apa punu buka iya buta namet bukan na ba Tararuan anaman itu buta namet ke pa inakatakin ka punga no kiroi na kundana nanona ari kanta nga kiroi ay ibukin ay pa ikasandik ang ayan ng kanya kanga mga wakiti akan katanaro naron na kay harap Kabinan bukan ng seksiti. korapon po speaker katawa te presensya karinek naron di kana na Kamatata ba ay tapon yay Mwakuri ka sendik non tay kana ko sa pere asibu serik te presensya pare de tayo ang panyay ang rorome yakan makin naron na yakan sinipin ay tao ba ngay kain makin kokoro ron narapin ares ibin meraw yan takayate naron na span na tayo kaya kura te karaw ante tayo sinori ba inontayin kasi ni kana ko yo ko nandi kaya to na te bek ari te ibin meraw mapun to ko na pen tesa kete te be de resen an kate me apun busi kan makin kan batarangge yo ko na nora ke diain ari te ibin meraw ina ko na pen nanak nakon dari tesine kete te kaini peri sampai rap The verses. era ari ya tabi kaya pati busi di sa ti zaman may makin ari ibon no na bati ti Minita ron tata penari kiti ti takatak ay ara ba yes ko na ni pa yan man kam ti pa yan ta na the first grade the second grade kang inunurakin ko kang inguringan pa ko na utay gi wariri kay nanon kasi nipin ikaw kabaro ambek kabaro bek ay kana mo mo kakokuri ang ay the grade ay the second grade na inanon jitay yan mga buhat ya kakihan na yari balis tapin tapon ni Mwakuri kakayakin angan ni bubukay kay na saka si ba ay te kanuan ti Mwakuri naron na busi sa ti man na kaninek may makin harap Ibon penirayonan sa kung sila karimihan na naman ito bubuhat ini pinawa. Ayore na tawag yung sa ti man na kaninek may abayang. Tararuan Lavinia teato tiem. Yaya na Katoki Aoraki ilong di sati yaya na reta busi when ena tavigia di sati artemen are kain na naiter at Honorable Jacob tiem. Sati Karaba speaker kayo kaya ba na tabi ka na sila kinihiraw. Ayun kanya tayo ka sila sa bahay. Kung ano nga para sa Tautaeka. Tuwabong kaya karawa kiyon na bayang. Tira kayo buki. Ay kanak ko na kaboan na. Karap sa bahay. Nakakayam sila kayo iron di binte bukin di Botaki Mwakuri Rongorongo Itoman na Mwamwananga Honorable Alexander Teabo Minita. Koraba speaker ayo kaya kan seksa dia kan ye yang ari itu bagi giron rona ari seti Christmas. Igure takin na kon desa dei karnya ki pa te wabu ari ekorawagi ngai kaya yang ena konan an kape kai buke nikaku o pasisa age au warekaki narun speed boat narun Nauan stallion de Santa Maria
Santa Teresa o ai po sa ka sita po apakia ma speedboat ay ka ano ko na kami na tuwa po yun kalau sa back Manpukan ng sirak. Manpukan di sirak. Kalau ba speak ay ikai tahu te kaya bayon te medan te mana kalau wag te kaya te sirak sa baik apa tuwa po yun to ina si karo ay boss ay kawal kaya isa kita na kayo ke tinan speedboat kaya nota un te kaya na kaya te kayo ke abura na to ay tinan boss na ba ka to te buina te mi ano ko te bawo te mi ta kaya na kaboan ngaya yo te kakan te stek te bukan stek sa baik ngaya yo te ta para sa baik Minit. Iti no kaya sa baik ngayo nga te karikirake akro kaya dira ti kang akatan nga ari kami makan ti yang nga ako ti tirikaki na dai ka sa sendiri dai kai sa baik ako di ayun ari esen kami akro kaya di temari lupa kari sang rin bendera di itu the World Bank di ayun di tira di the program orang akro di contract di ari ko ari yan to ko chip sa baik yang ari itu dah kang arun ngerti yo arun tega sinakon karo bin ada kata akin no di tira karena orang ni kita tidak ada orang di sini kan kian ada cái narapain ko orang karena narapain itu kasih nggak yang kian ada orang apa ini kalau tak orang ni kayak bukan saya kayak pun ayo ini mana nggak ada pun nama ane karena tahap ni yang orang dah reng itu baca kata ni ada bisnis ke bos kalau aku sih nggak orang itu tidak. Aku ini tahu sekarang yang tahu iaon itu tahu saya sebaik. Akan pun tidak itu orang. Ayo mau orang tak kau cip baik sebaik. Awal itu orang ini pun orang itu tidak orang itu orang. Ini ya aktif yang sebaik. Kawan bukan sirak. Kalau sebaik sekali tahu dia di mana sana kayak Sista kayo to ako dahil kita peka sa bahay pa. O to ano ko ni loro. Marka nga karikirake to itapto ame. Yaki ko oro patra ro karikirake itapto ame. Ma nongorau o nga ko si tabo. O nga ta para te peka me mai. Kanga yaki nang ibrek to ko ro te karikirake yo pa. Karastara be yang. O ada kita nan buse ka oro tanan speedboats. Oh, ikan aku di speedboat dah warekaki, dah kawan so. Patinan speedboat so kanapun warekaki, tabun tibik, kanapun warekaki tiber, kanapun warekaki koina, kanapun warekaki gas makor. Ayah kan sakit aja pak. Kira orang melihat tu wabo yung kanarun apa, enak konan darang aja ti mesti akan ini aku pak. Ada kandarin, tu anak orang kita lah. Oh, kalau ini kita. Teoram berdoa anak Quran warak gay. Ada bosa ke kita okay buk. Aki baba kata boy apa? Ang ingin kaya kayo. Ay tinan baba kanto. Matinan tapakya. Tiraro yan kanta nga ti. Tautaeka ano konti karikirake yo. Ora. Minita. Kalau sebaik ilo bukan sebaik aku tu ay kerjaan pal ay ari pun ayo teman project sebaik teman kata ada keriniak di program sebaik aku an kan ye kan di program era ye ka apa ye ka ke asnori awan kan sedang tamar lagi sebaik sebenarnya aku itu kena bekai kalau ane sebaik enak sedang wakin orang dari wina sekarang kan memang semangat mga ngori kabakan itirakan sa work sa bay o sa kolang kanina katinaroan na ko narinig sa bay o anaki karoon na raputin namin ba ya punar di project sa bay punar bay kakarog
sinabun yain nili me yet was na kata karori mayo abun kan rong de sa ba yes pun ka ko ba sinang tengi dia pas na karori nayo ya ngari pun do kawaran abe yang to ida was ko sa ba ba ilang kakawa kari ngana i tabo ana pen nergi a po se ke ya ni kamu na ki aro na sa ba ina na ko ni mga karo to ti karon sa ba na ko ni kan ti service na nga rin tagi na ko yung tiyan sa ba ari na ko ni karo ko ni tabo kita ta sa ba na ay kay kangarte te bega ino ta kante nga me sura de verano sa dia ayo tumon ubo sa ba tumon face sa ba o ay kay yalan sa gergi ne sa tuduan mayek no nose ke o di to o be yang sa ba ay kan ne kana o at ka din nga ni biru sa ba kan ay to ba yan kan ne ino ko tumon wak sa orang kan ada kawan wak ari kan tami rap mo ko sa ba na kay no sa ba rap Kemudian bukan disrek sedia orangnya. Kenapa? Sebagai ini kan kata waktu minta nana kapal. Aku seperti kita berkaya sebagai kita ada bagi minta moral yang pak. Terapu gina. Ini orang kita kapal mana yang karikirake iyo ba nangin bogor. Angkira no pa ya karawa kina pare. Angko ti yang wari. Ati akina ke bertakawal mana. Waya sana bete. Kain. Ada sangat sekali. Ina no main tahu dia. Atiran ki emang orang dia ni kau akwari. Ibu nangin kanya no kiri. Ada tuan no nangin bo aron teren. Itu abusin. Tak aku nak ko abmau. Angkara besar. Kerabat sini, Minita. Kalau de speaker yang dapat ada de pon dah, ada dari teknik de sedi ada orang sergai, pon sergai pun orang kita kan tadi asli ni sedai. Aku de nordesti akhirnya anak orang yang kita biasa angkai nordesti itu boleh skor de gay sedi apa sedi ni alan saya sedi lebih saya ni asli mana mana kita kaya ada ke sedai asli kita kami ni akan tadi apa tidak ada mana sedai sena pun kurang dah kata nak warik sedai sedai bayu sunnah kita tidak boleh sedai mari pun kami ni dah tu pun roya ini tanang tu pun kaya itu sedang pun tak ada yang tanang tu pun kaya sedai pas sedai apa sabu yang kasar sedai no pun dengan desan sekolah dari yang bukan tak ada mana ini enak yang kan nanti pun dari roya roya kita ikan anak pun ini ayah itu ini tahu jangan anu mari asa karikirake saya implement karikirake hari sen TV soalan ini kami dah sediakan makan saya nurari minang sedaya kan yang apa ini darori baru ada kasih kisih baru katakin orang yang kangen ada nara pun nama nakon nari tanang atau buah ada tiga tahun bukan tak ada dengan sedaya yang tahu dia kaya karabat sedih kaya yang kasual lebih tahu dia kasih sila nurasa sedaya kaya dia baru nanti kaya pilih saya nanti dia saya ni mereka tu yang ni sedaya Dapat minta terana ya pun ya kira kita ini silakan ini sang kamu serawat dia sekai nak kon mi kata wano sana kira kai nak kon ti bahan tayo karena orang apa montagne para ti montagne penate Biira sekolah na kana ko isi silakan ya ada yang serawat dia senang kan kalau dia uan bahan tayo ayam serawat dia